Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, ino message ilo très important. Ikanga rongoza o wazazi wa Maori nusu ya hao. Alhamdulillahi, garombo Mwenyezi Mungu ritirongo inai ritinjie nai haukawa o wazazi. Shamwana yo unika mzazi ankili. Mwana yo eleza mzazi ankili. Gamjonjanjeni moneseni ye video na iwona. Ikao tsoni mwana mshangu shadia he partage, wanadamu wengi wazipartage, ikao video hiyo se honte. Wa alaikum salam Nasser Swaleh. Ikao ye video hiyo, yo video ikao haini mwanadamu Islamu. Wimbo tozi haini mwanadamu Islamu. Yaone video hiyo hasikitia. Haini mwanadamu Islamu. Yaone video hiyo zimtabisha. Wakati ka wanu wazazi shati madelenka. Vanuka yamba turamu mwana ijamba turamu delenka. Ika mba wana ijamba wana madelenka. Shahato wazazi. Ika s'il vous plaît na partage. Ni moneseni ye video. Ika wa ituka wa alaikum salam Laila Mariama. Ituka wanadamu wenji nana wa Maori wenji watsokonta. Ikao video yinu niyo wazazi wa Maori. Ikao wadea sambi, wade mzaze woi, wa intimide mzaze woi, walanse makalima mai, ikao, wa alaikum salam Celine, ikao haini mwanadamu yao na zimtabisha. Ganjonrongoze o wazazi wanu nusu ya ho wazazi haswaswado wazazi wanu wa Maori wanu. Ikao ye difference ya ho wana, ikao madelenka, ne difference ya ho wazazi atu hindu. Izonjo kwanza jeni mwene seni vanu. Winjo hanyu mwono. Shaga manzo wazazi wanu waone. Alaikum salam Ricardo, mon frère. Alaikum salam Mama Nael. Ikao haini mwanadamu, ni mwanadamu kana mpartage. Haini mwanadamu luna akili luna hikma. Zimtabisha roho. Ikao imakali wazazi wanu wayamba. Wadiwa za ukaya riwalola. Ritaga ni wazazi wanu wala pia la plupart ya hao. Winjo hawa wakawa lulani wa Komoro. Hawa lulani wa Komoro. Wahamara ukaya o wa Komoro pia wawezi. Wa intimide mzaze uo. Wa mrigugu mzaze ikawo kajabu hanywa. Ye video hoiwona riwono video ikawo. Waniso acharne ye mzazatu uo. Oui, Abu Bakar Samira. Watu kufunga mjo harume video mwone. Ikanga aminika nusia huwa maoreke ukana ukakonta. Oui. Oui, manama ndi mulinda, ça fait mal au cœur. Oui, kakawanu wazazi la plupart yao kabati ulona msinima 60 ans. O waloba la plupart yao 60 ans, 70 ans. Wadi wazawa uungu. Wadi wazawa kaya garanza karjanza swanga wazima. Kali kalmalole la mtabisha ni hata makaura gugu mzaza hatu ula. Mwenyezi Mungu haonesa difference ya mzazi ula. Difference ya mzazi ula ni wazazi wa Maori wa Kavala. Haukawole mzazi hatu ula ya Kavala. Mwenyezi Mungu hamnika education, hamnika na mahaba, na nyanzo hokaya mkama kapablu mumuwe. Yekaido anzarongowe. Gajo utliye video wa mwone beke mwono. Rimwambia nukaya zenroga zenda otro. Gamshiliza mpaka kamtina wo binadamu na usilamu bwa zazaha. Mu insulte mzazola. Ramanzara kamjanza. Alawi ya ola mkomwishia. Ola halolo ni mwana mmemzuani. Ila de mana alona ene. No wa Komoro. Ya lona ene no wanzuani. Oui, je vais aller faire foutre, j'accepte. Degefouli Boma. Tu peux m'insulter comme tu veux. Ok? Et quand il y a un message, je vais sinon pas bloquer ce commentaire. Je vais vous laisser le message, mouichier. Mone, au compte binadam. On a cassé titre nous gujovaniande, yongu fikabo ngu intimide, gujo ya ukaya ntumaza, walanga rambia onyu atukufu mlu ya wana mpartage video yinu, wazazi wa Maori wale wajue fasili ya malezi. Haukaya yenusia haukajaune sa ubinadamu na malezi. Zila kazirendwa.
ramwanza kamjanza wandu watsanganya damu. Wandu watsanganya damu. Odobi kamjao nata odobi. Kamjao na odobi ya video yala wariwono wakati kao. Mzaze mzima mkomori. Hajopashi ya harumameli. Barge. Daena wazazi wa maori. Ya mengu abohiri. Mchichema bango zangabu. Daye video tsaino gamto video. Nani gamjoisha mwana maori. Ujoro ngwaba nizjo mtabisha. S'il vous plaît. C'est honte. Watu binadamu na mreto uzungu. Da wazungu wenye Faransa. Kwa jahia ne komportoma ila. Kwa jahia ne batani ila. Odobi kwa kadjauna odobi. Kadjauna odobi. Kadjauna odobi. Mdati rameka odobi. Na mrone se video ya odobi. N'importe quoi. Comme je l'ai dit, comme karate babanu, et kangabo madeleka waloma yoto wana waluwa, unyiwazazatu makabala monesa. Monesa dalilu. Monesa ye dalilu ya ukaya, nyide malela madeleka. Haukaya izoma fanya bala la kestu za kudeleka. La kestu za kudeleka wazaza hangu. Gamtuye ze video mwone. Amtuye ze video mwone wajuka usikite wasikite. Bahini manadamu. J'ai pas besoin baikem zazola tiji hamba hinri. Shangam aminikem zazola kajam tozani sheri, kajam deyani. J'ai pas besoin, mon frère docteur, de le dobi, baike de le dobi, au dobi kajam mérite. Il mérite hinri. Baike tsono dobi. How tsone zadjuroma doni. Yamba hinri. Hinri. Heni kalma jo ulamba. Jamais que jabi ijiri helila. Non, mon. Ça veut dire quoi ça? Wakomoro. Kama nsoni mwambie ni ya ukaya. Ntina wakati njo sulte mzadzamdu wanu. Gajo mabiani. Ushia. Katina wakati njo sulte mzadzamdu. Impossible. Chana mwelezwa zadzani wa jo binadamu. Njajo liye mzadzi yabu. Gam aminike mzadzi ulaka jajo kawaechi haruma barge. Ya bengu provoke wanadamu shihuna jana. Ulatsu binadamu. Ulatsu binadamu. Njajo liye mzadzamdu wa mwambioni. Izo wazazi wafanya ulatsu binadamu. Ulatsu binadamu. Ulatsu usilamu. Ekaga mjuka utukwa na mtukiwa. C'est la vérité. Waambe siwezi swa komoro. Siwezi na sile mlolani. Ritsanganya wanada sinani. Ritsanganya damu. Lobo waja problemu siwezi. Siwa komori siwezi. Ndi wazaka 90% wana shwa komoro. Wa maoro. Walolani wangazija. Walolani wanzwani. Walolani wa mali. Siwezi. Na mwishie ye mwana maore. Ikao yakaumnika ni repose. Na mwishie mwana maore. Na mwishie mwana maore yakaumnika ni repose. Wei mwana maore. Woti mgazija. Woti mzwani. D'ailleurs, c'est December, watu baba, they have managed sonata watu baba monvao. Bref, shtuti deyo. Buka wasi wa maoro wasi rana wanyu. Donc, d'ailleurs, c'est December, watu baba, they have managed sonata watu baba monvao. Bref, shtuti deyo. Rassemblement yo. Des vidéos et gens.
tiwono il mkini 2h du matin na kona mwa hata dera toujours wani jeune la kwe mutson swami ne katla gwanai be vatongo zorisa. Est-ce que il y a exemple à vous donner wa maori yo franchement je te m'ifanywa harma la page parce que moi-même j'ai honte ni suona haya. D'ailleurs, si tous les amis maori banatine voient maori qui quand c'est content la vidéo yo est publié partout. Est-ce que c'est comme ça des rats pas ça vingira nyat? Non, c'est pas parce que vont toi fanyambovu, à moto don fanyambovu. Mwendre mumpara benu peu importe originaire ne kam zone ne kam bushi. Musumuteza chéri tout, ça se voit la dame elle est tranquille. Toujours me renvoie bana benu akabwa au début, mais il y a quand ta vidéo est prouvée on mana akala au début déjà, c'est amine. Maintenant on va se partir na les parties les comme valé au benu la java la sumuteza chéri mba shuka bahari non. Est-ce que c'est normal? Basi wamne na ko jomwambia ni wami maore mbana mulabiha. Mana musirteza de wasi wa maore chéri. Na maori wengi kasi comporte orde wanyu hallo nguvu zanyu zo mwasto pia babo habenu ha wallahi jel mako ya de bidon vilo mwendre mwa tole nguvu zo madelenka mwato subutu kama to subutu basi mjompara mtu feblu rahana wanyu aketi babo mujamba mwipara kama mwenteza sheri. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a une opération en bouche rajara itezana sheri? Oh quand passa ya kahelo wengi wa maori wa ndera rassemblement yo ni kasi na comportement ya ushitwa ni ya nyo wame en tout cas benoît jivia soif mana kiti tranquille zae na somvuliken katemunteza oshiri. Ça se voit cette femme est forte mentalement et physiquement mana jela kahimi babwa afanya shitu ngini matsoria malgré akaweke basi wame maori de mwambia ni wo mtu ayona mba na nguvu na mrema zuwe matelenka wa mvutiani wa mawe. Est-ce que mon benoît jean mvutiani mawe aja mtileni nyumba ya nyumoro? Non. Na mhepi don vilo ne kam ko lim na nguvu mhe o mwendri mapare matelenka wa mwane na wao mana so na mba mna hanyo swafi wande wa maya tu mos passa mourve nguvu mourve bon exemple de mjave va vous me montrer mauvais exemple après ne ka karsim vuliken mo jero ngamba rasul tizani cher. Haya wadi wa salam. Haya salamu alaikum kula mtu na watukufu omrunjo mrongo zabo komata mrongozo mama Rosette ikawa mama Rosette wemgazija walolwani maore ikao mama Rosette ntsina hutso zadabu shaka muhambe ukaya zinrongo wakaubidi wone ukase pas normal unsu binadamu ezafanyisha shanjajo le wakaya mama Rosette wemru wa ujabo unike mruhamandu haki hauza rongo zafanyisha uzinike haki shomdo akawabidi wone verite kabati wakati njoma kerespe owazazahat daike miminga mjibiwa ye directi carton na mpartage pia ye ma insolente wakoudeya wanjie banu wadodea haukaga mjo partage mama Rosette partage hatu wa maulonsi pia wakoudeya wajibanu wande j'aimerais bien partage mama Rosette shepanyo kanza mwambe mama Rosette hulolani maure shepu wakabidu fanya bidu ke harma realite na verite mda ukana baraka. Au début, je m'emballe dans le début. Wange waeche dans le début de quoi? Baike au début harongoa. Shazarongo zirisa. Kezi jabidi. Zijiri na wazazatu wafanya na wazazwamaru wafanya na ke jabidi helila. Mzima na nadamu wenji. Wakensu wadum intimide. Na umrau. Na uridea. Na udea sambi il a fait quoi? Wetsu binadamu. Izoro mabiani gamjona ama ukaya. Yabonga makoro respe mitsi sawa ani ema stehimina hundra ntina wakati na juma kimzazi zabo respe jamais harma zazi wala sha kwa tsuronesa un bon exemple même si dans le début je m'en fous bayi kem zazi tiji hamba hinri shake jabidi mum intimide namna ila bayi ke harongo wa kalima ke jakabidi mum intimide namna ila yode ponyi nyimtwanza mwelewe na rikibasima wana da mumesilamu gamjihade ya una commentaire na nika mtujwa usiku hindi mnyezi mga ya jori tamani gamjihade ya una unika wangu haki gamdiwaza ukaya usiku hindi mnyezi mga jori ngazi rozatu kanushila yu joka wenda hewe yedu na inu ketsina maana wenji wakana wakani yona mnyezi mgu hawatamani mchabanu gamjihade ya o gasi faransa gasi desina wazungu gasi desina o gasi hunu garone hili shu desina o
Nikamjo jua mdaizi haki zanyu. Mwambezi haki zanyu. Shau intimide. Hauhode hodunga mru. Mum insulte. Mdunge communauté komori. Mou insulte. C'est pas normal. C'est pas normal. Gabo owana mabibi. Wapara yonti pia waja. Vous pouvez m'insulter. J'ai problème quand tu dis tout ce jayani pique. Na mizona bounty na udea. Shaula tsubinadamu. Ula tsubinadamu. Ula tsubinadamu. Wadzadzahak. Wadzadzwa maore. Zila, kejastaiki zilongozila. Kejastaiki s'il vous plaît. Zila zilongozastaiki. Bayi keti jemzadze mkomori wala haba henry. Shake jabidi acharne nyoti pia. Gejakabidi mjonyo tipia mumre gugu. Mdunge sambi mumrede kasambi yenyombe. Mdungo wangazi jama bekaya. Sisi wedi. Gabwa mauro wema gabwa mauro owai. Gabwa ngazi jawema gabwa ngazi jowai. Gabwa nzwano wema gabwa nzwano wai. Gabwa malo wema gabwa malo wai. Est-ce que cela se mérite? Chaque mjo hunre ma bibi ne ma kaseti. Ngwa jowa komato kwa na oshe zuramba o. Shangwa jo katswalo insulte na ulaba. C'est pas normal. Zirisa kazi jadisa kazi jastahiki wadzadze. Wadzima wazaya walona wana wasubitu wa heva na fanugwa mandazila. Kejajisa kejabidi kejastahiki. Wallah, kejastahiki na mamjo to numero, hani mdu ya pare, ya tsange fikirai, nyinyi mwansulto pia ni mdu na oze ya pare. Nyinyi mwansulto nyonsi pia hani mdu na pare he numero ya. Na title mkoni, ngujo parawan. Ala fupura nzura behiro. Ngujo hunga wanasho hatu. Wangazija wanzuan wa mali. Watu hanza waone realite wa juge. Shango hormo upade mimi tilolani mwana memaore. J'entre d'insulter les Comoriens. Comme madame Shangu mama Rosette. One realite kaila irisa, ke jastahiki, ke jabidi helila. Eske yabanga mdeyo, yabanga mlongonai, zirisa wadzadzatu wa maore wala wapoma aha. Ke jabidi ke helila, ke jabidi fanshi helila. Yalatima les humides warinike exemplaire, warinike education. Sisi wana borloma insolent, sisi wana borlona de mwapeu, ke jakabidi wadzadzatu waronese, donc wamadazila, ibidi wadzadzatu waronese, un bon exemple, chaque jakabidi waheye, wafanunguka ukajijabidi. Ils ont gazom tabishan bagarma bene réalité. Na mjibwa basi karti jwa ndwa jina, karti jima insolent, karti jwa tsova dabu. Haukani wane damu la prepare han, mjowe yabo, mwatake, ndeye, menace. Gamjowe na ya ukaya, nide mko ujibu wa menace. Nide mko ujua udea. Ninsina umdeani. Shagama benu kazirisa. Kazijastahiki wadzadzi wadzima. Wadzadzatu wala kabati mdzima. Ulona 50 ans. Wanti peni mgena 60 ans. 70 ans de quelque. Est-ce que zirisa muslamu hatu? Zijisa. Kazijadisa. Zirisa. Le oma baga manzo mtema delinka. Manzo mtema criminel. Walo mayot. Wawawangu. Watabisho wangu. Kamtulonesa. Exemplaire njemada hukanabera kabadzadzatu. Wadzadzatu wa maore mpamwa haswafu. Que jastai kisima isilamu. Narikebo mguju, s'il vous plaît. Ritiki wanada mauredanai. S'il vous plaît. Garijaba kawatu jiri masakri humayoti. Zoti zo garjajo zanza. Mimi njohanza. Ye maore uyo. Iye shampe. Ike tranquili. Wanada mwape walawe. Nyeze mgu ya shifanshe swa shamayot. Heni ujoka mayoti yake tranquili. Yaro he tranquili. Yaro joda honi tranquili. Shagonu wanadamu. Mama Rosette, arrête parce que wewe kuja parokaya. Zekoto pia utokaya, ngawe kontra huwa komori. Gawe kontra huwa komori. Gawe kontra huwa nzwani Mama Rosette. Gawe kontra huwa ngazija. Na kalma réalité. Mais maintenant par ujokaban. Ni insulte mzadze maori. Jamais. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Yauti de malezi minahunga. Shan ekazi jirina inarizikubali. Ekazi fanishihana inarikubali. Ekazi endena inarikubali. Ce problème, on doit se dire non, jamais, na mrehe hunu katsuta, on doit kenso insulteana, gera bimanada muyatu wana yaukaya, yemzadze wala, ikaubidi ni wazazatu, ani ike vraiment, wani mjeleza, pourquoi mzadze wa yatsodaza, même si a provoque, gam aminikani de ma provoque, kaja provoque gam amin, même si elle en se kalima, chaque jamérité, que jastahiki, wallahi na mnyezi mungu, que jamais beauté des îles, insulte-moi comme tu veux. Jamais de t'insulter. Jamais de t'insulter. Et jamais d'insulter ta mère. Tu peux m'insulter comme tu veux, mais je vais te dire la vérité. Tu vas mourir un jour et je vais mourir un jour. On va y aller là où il y a la vérité. Yodi hosonti pia jokada rahimi so hamdum zima. Rujije wani jalla wayis.
ekawa wezo wanza ngono kawa utsova dabu no utabasamu no udezana no pulana sheo izo dizomona masula izo c'est pas ce que je veux moi gam amini kawana wa maura wenjo ya dans le réseau et azao ya insulte moi j'ai jamais être là d'insulter jamais muni kawandu makalima wotsu binadamu kazijisa zirisa izo kamtsanza mu accepte n'importe quoi Nyesi munarpone shari baike mdzadze ola yema ntu amini kam mdzadze mzima harma wadzadze watimizi mungo mitsano mdzadze mzima ha insulte hauhadia même si il a parlé shaurisa que jastahiki c'est pas normal wotsu binadamu et kayo de jo comme tukiani na mtukiwa je suis pas là pour marquer de responsion shanambia na mwambia dzanyo kanimba kwamba patience wakanemba kwamba ubinadamu kejastahiki kejajisa ye comportement ila mwedema acharne mzaze mzima ikawo hakansi gumangalioni nari msiso barini ça veut dire quoi nari mvurzo barini ça veut dire quoi niwezi bwa komo ça veut dire quoi sambi wembe ça veut dire quoi wotsu binadamu izo bandar mwambia ni kamtuelewa izo bandar mwambia ni kamtuelewa moi je suis pas là j'ai jamais rentre en direct d'insulter les Maoris jamais. Contrairement bela douan, contrairement bele maore douan, moi belo na changwa maore douan, moi belo tzahangu douan. Ça j'ai jamais être là d'insulter les Maoris. Chani wona ukaya, bada wangu kwa tsarma kote ya hanyu, wangu kwa t'insulter ni comme le cas de réalité. C'est honte, c'est pas normal. Ou la tsubinadamu, izwa tzaze wala wafanya. Ya lati malezi, ikaubidi wafanya gwamada zila yambade watoto watiti. Shawadzadzahat, dikao kapsujwe sandai, emaude do shao, waheye wadzadze, wasubitwa dunge mrumzima, acharne, wadisomra gugu, na menasi, gajo uvurzo barini, gajo ufanya jau, gajo usisa jau, niwedzi. Ramanza rakamjanza rimlolani. Ramanza rakamjanza gasina wana da sinani. Gani na wana da nyua naume wa komoro. Wanaume wadzadze wa komoro gona wana dono wana sho wa maori. Na sisi uhamba si accepte ze jemeka do marirenda si ukubali ze jemeka do marirenda si ukubali zo eka do marifanya wakomori wenji wa hundumaisha wanashwatu accepte wa ukubali ka wa hundumaisha somo wa maore wa ukubali ukwado hini ukwado haraya mi uzamba alafu c'est pas normal watsu binadamu yekaga mjuko ya nyonga na muheye c'est la vérité ou la tsu binadamu ou la tsu silamu ke jabidi kehelila ke jabidi fanshehelila n'importe quoi. Vous, écoute, ni me commente ou là-bas, vous pouvez me faire rire, je vous dis. Je parle avec le respect. Zerongo zili sakas jastaik. Izo gaz jivia ni kabenda zili sakas jastaik. Wotsu binadamu, ni kam je fasila binadamu, kam tu le fasila ya binadamu, kam tu le fasila ya usilamu. Ke jabidi, acharne mzima, mwedi hata mdeye mrede sambi kasa bien yembe. Mumde na mshiro mdunge swanga si jamride isobeda kama bilao kama tsone realite na verite kama ya Mwenyezi Mungu mduna tiketi harma commentaire ya dodea ya jeti kama nukana uratse dunia hilo nyimde ya dans le commentaire un jour vous allez quitter ce bas monde gamjo uratse dunia hilo yehununda ibana dunia ngona mana hilo Faransa relio haina usuku kapsungu ba izama kiesi wangungwa fao yongojo jansuka yangojo rungwa nayi ou insulte, ou deye, ou comme les mbogera vinawe. Zerongo zijiri nai, namkubali, namkubali réalité ne vérité. Zirisa, nintina oparohe yabano ni deye, ni menace, ni insulte. C'est pas, yos l'éducation anikiwa. Ni mjoudeya, mwambe, iso des éducations anikiwa. Chaka mjodin mwambieni, kazi jastahiki, zirisa, kejabidi, wadzadze wala wafanye, enamna ila. Wala. Oui, je gardais, si Koubalini gardait mes minjinikeles. Haukaya mananjo gardait mes minjinikeles, j'accepte d'abonner le nimbabena mzad. Le oyo jo heya yao, ya soutene makalima yala, ya soutene gestila, le ukaya kamjani kiwa éducation gamdudini mwabien. Heni mrujo heya, raswa la nywa maure mkomanteo. Mwambe mafiti. Heni ujo soutene, yele bumbala, le de le bumba wadzazanyu wa mnikani, malezimai. Haukaya mrumanza malezi wakado pasheo. Mrumanza malezi kado intimide mru. Mrumanza malezi kado diya mru. Yekanyi ningamona ukaya, garde tes leçons. Olewa, zikeza wawoche. Ya ho de malezi wanikiwa. De malezi wanikiwa.
gar amino kuwa zazahat wori le lango wori nika education njema wori nika malezi mema leo kamtona ya ukazijiri na fanya bei c'est la réalité que tu me dis jiri shanga mona ya ukaya mbushu yapo banda mbushu yapo kamtujodungana da motipia mwatlete pareil mdugana da motipia mwatlete nabi mdugana da motipia mwanike sufambi gabwe mgazi ja mwema gabwe mzwani mwema gabwe mumali mwema gabwe maore mwema gabwe mgazi ja mwinga gabwe mzwani mwinga gabwe maore mwinga gabwe mumali mwinga izuze bana mtsoza mkubali c'est la vérité zelongo zilisa lekaga mjuka ukubali lekaga mjuka uyanyonga na muheye c'est la réalité l'importance je manque pas de respect aux mamans chaga mwambo wazazi wala na waliye mnyezi Mungu waishele uhorjoka mwenda ba utsovada butsinjema hodunge mzaze mkomoliula harumwe barge wam intimide même si mzazo la hamba harongwa kalima kadha au hamba kalima kadha c'est pas comme ça qu'on peut réagir. C'est pas comme ça, narim vurzo barini. Est-ce que c'est normal? Narim siso barini. Nashuke baharini. Est-ce que c'est normal? Na mangalem mzazolo kata jokarongwa bana. Ijom kinishi haya ulowa. Ijom kinishi hawa muwe. Ijom kinishi, ça veut dire quoi? Alafu nyeni kaumbuwa na kunt fantôme gamduga ba wahiri paswe kamtina malezi. Je veux vous éduquer. Na mwishie. Nimlona na commentaire wa shibatani ngamu éduquer. Mais Dieu fasse la malaise. Malezi de mrikao ya zalwa na mbaba na mzazi wamlela wamsomesa waveha ye mwana shioni umwana ha bani veho shioni wende wasome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu bande ka usome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu gojokana mbaru kwamba imani ikangawa na imani horoni haho wallahi bumana hangu gojwe himidiwa kuna ule damrunai kuna ude ya mndu na boka husoma shioni maudu mimzaza hao ikaga mimdu mduhazi gojon lela gojon sitiri gojon anza gojon anziza no hifa gojon somea zekul wallah ni alhamdu univeshe na ubu mwana hangu izonjokaza nuhambia no wasuya hale ni jawla wabu mwana hangu duniani mimzaza hao saho binadamu saho wanadamu dahanyazi nji zo hitima yeke hanya ya hobo mwana hangu ujihansi kama mtsovadabu heni mre hajango mdeyo dojua ya ukaya maiti kaila bumana ha hunu duniani sikana kokwa haho Mwenyezi Mungu amtamani sikana mbaba haho Mwenyezi Mungu amtamani ngamjola wabangu na mimi ganjo hufa fanya bomana nola wa duniani ye duniani tu hadaye woshelo binadamu da haini hafa gujo uzisiwa haini wasuli Mwenyezi Mungu ya uzisiwa rezenje marezembi bumwana ha ye dunia ini tu hadaye utijeurenge dunia uono ya ukaya gawe na telefoni ngo babuho gawe na telefoni ngo rongowo gamfanye ce que je veux wakawenji wakana mali wakana mapesa wakana tout ce qu'il faut engwa odahu wafu warantsize mali wabali ya hinri bafutanjeu engwa jozi swahili dezenjema nezembi malezi de mwana yasomiswa ni mbaba na mzaze ye dunia ni bomwana hangu iti uhadaye na yesheli yangu bomwana hangu au kama udu ngamjola wami mzaza hao na mekatila wami mzaza hao duniani gojobaki waweche ngejomkinisha obaki daono wana shafikiri au kaya de moment gojo Mwenyezi Mungu gojo hupinise yaone ye imanuloniyo ye imani dai ye imani du wakati ka ujorandwa nayi hushindi husubiria du wakati ka ujorandwa nayi hushindi huwa na roho du wakati ka ujorandambi hushindi kujaliva mal par le mal mja wala plupart ya hani garamba hobi nadamu no usilamu ilile le ukaya hopua shoti njema hodezana tinjema ya utsimalezi ulio ya wona ukaya inde realite na verite shamkansi gampwana uber na komentarimbi maudu gojo kansi izo ambao wallahi na Mwenyezi Mungu gojo jito wakati kango jo himisiwa homdu mzima hokaburini ha wambila bumanada hutabishiwa hulowa kujanjia kilikiza ukazi nkazirendwa bumanada wakama ngoni mausiku hupulwa huremwa hurende naiba hosha kujakana imani nyinyi kaungani yao mkomate we batani mtsori ya Mwenyezi Mungu mtsowone verite
gari amino ya ukaya sheswa shamaure ngabo msajaja gari amino ke sheswa shamaure ngabo udeleka gari amino ke sheswa shamaure kabasi liberté wanugwa tabishiwao ya rohangu ulawa ya rohangu tabishiwa mrungu roho bonze ha dérangewa garomba ozedua ili wa parhani solution le plus vite possible chez soi shamaure chic tranquille gojojua supri shaza migeze ikanga migeze gam aminikanga wana mwana mmaha gam aminikanga wana mwana mmaha haunga wana mrumaha haumtsujua wewe ngaweje ezungoza j'accepte sheponjo kanza nimwambie vanu ho ya vanu kakarideya de malezira nikiwa so wana hanyo mheya omodea rijojua riki hamadani shayamba mbe kazi kambili mba ze kazi kambili wayamba nukwamba différence la solution des imbéciles c'est le silence. Si tu insultes, c'est pas important que je t'insulte. Il faut que je te laisse à continuer de m'insulter. Parce que c'est la différence entre des imbéciles qui sont en train de gueuler et de dire n'importe quoi. Watukufu wa Jamalif, ezajiri zijiri na ingabjordi zambi, zifanyishi hanai, ke jastahik, gamjordi nade, ke jastahik, lati bumba, lati ubinadamu, ulati usilamu, wadzadzatu wa maore wala wafanya nayi, na mtitabihe, antuka ntina ude hamadani, ntina wakati njode mzadziva, wakati ni kwa malezi, shamjwabe wafanya nayi, lati ubinadamu, ulati usilamu, j'accepte, Hazan, la demoine, je vais aller faire foutre, j'accepte, mais je sais que toutes tes insultes que tu dis, il y a Allah qui va te répondre. Il y a Allah qui va te répondre. Parce que tu te crois dans ton coin de boire l'alcool et de fumer le shit et tu te crois que tu peux dire ce que tu veux. Ntinamvu rahana jalawaniz. Yolonamvu mnyezi nguwaeche. Waide mwenye utukufu. Waide mwenye mvu. Waide mwenye kabul. Dahinga mridinu habiye. Wanawasha ikao mloya buwa maoro. Ndeo. Wallahi ta wallahi. Imwanzamvu mnyezi mungu. Na minga amini jalawaniz. Yaukaya, il va répondre le plus vite possible à les gens qui se croient. Marie Le Pen, à les gens qui se croient. Jennifer Lopez. Watso wono binada muna usilam. Watuko fwa Jamalif. Garjordil mambien. Ezajiri kajajiri ngo gamredin kla video. Haukeka gamona gamjode sikiti. Gamkla video. Nsina wamake de respect. Shaga mwambi wajaza kwa maure wala. Warende nai. Kajastahiki. Ulati usilamu. Warideya. Vanini ni bomajindu mlo harmaze commentaire quand gamdeya. Gamona ko hamba kasi wedi soit comment sont c'est normal. Est-ce que c'est normal? Yesambi harende. Hodunga sambi umrende mbe. Qu'est-ce qu'il a fait sambi? Gamtu parce que évident gem tabishawon. C'est pas normal gamridi na be zijirinai. Zijirinai kajajiringo. Donc Amtsongo tuliye video ya himana maore. Haya, na mumrede mzuani, mumrede mumwadi, mumrede mgazija uwo maore rahana nyi mkomante ho. en tout cas, voici wa maoro wasrana wanyu. Donc, d'ailleurs, c'est dit ça, ma baba, des havmanat sonata wa baba mon va. Bref, je tout idée yo, rassemblement yo, des vidéos et j'en il est 2 heures du matin. Na kona mwa hata lera toujours wani joni la kwe. Mutson swami ne katla gwanai. Be vatongo zorisa. Est-ce que iyo exemple ya utone wa maori yo franchement je te mwifanyo harma la page parce que moi-même j'ai honte ni suona haya. D'ailleurs si tous les wami maori banatini wa maori wengi kasi konta na vidéo yo wa publier partout.
Est-ce que c'est comme ça dera tu passes à ridisvingira wanyatu? Non, c'est pas parce que vamos wafanyia mbovu amoto ndo mfanyia mbovu. Mwendre mumpara bwenu peu importe origine yaine kam zwane kam bushi. Musumteza chéri tout, ça se voit la dame elle est tranquille. Mtojwa mrongo mbana he bwenu akabwa anyo au début, mais il y a quand ta vidéo est prouvée on mana akala go au début déjà, c'est amine. Maintenant on se partire wona de partir comme vale bwenu la jawa la sumteza chéri mbavu shuka bahari non. Est-ce que c'est normal? Basi wamnena ko jumwambia ni wami maore mbana mulabiha. Mana musirteza de wasi wa maore chéri. Na wa maore wengi kasi comporte orde wanyu hallo. Nguvu zanyu zo mwastoatia babo habwenu hawallahi jelma ko ya de bidonville kwa jajo subuto de bidonville tole nguvu zo madelenka o mwato subutu kama to subutu basi ujompara mtu feblura hana wanyu aketi babo musijamba mwipara kama mwenteza chéri. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a une opération en bouche raja retezana chéri? Oh, quand tu passes à kahelo wengi wa maoro wa ndera rassemblement hiyo na comportement ya ushitwa ni ya nyinyo wame en tout cas benoît jivia soif mana que tranquilliser na somvuliken katemu mteza oshir. Ça se voit, cette femme est forte mentalement et physiquement. Mana jela kahimi babwa afanya shitu ngini matsoria malgré akaweke basi wame maoro de mwambia ni wo mtwaona mbana nguvu na mremo zungu ya matelenka wa mvutiani wa mawe. Est-ce que mon benoît aja mvutiani mawe aja mtile nyumba ya nyumoro? Non. Na mhepi to vilo ne kam kweli mnangu mhe mwende mapari matelenka wa mwane na wao. Mana so namba mna hanyo swafi. Ah, wande wa maya tu passa mourve nguvu mourve bon exemple. De mja va vous me montrer mauvais exemple. Après ne ka karsim vuliken moi jero ngamba rasu mtezani sheri. Haya, wadi wa salam. Haya, salam alaikum. Gamridin rejeze video ni mlo yabo. Wa maore mlo yabo mlone le pupa na udeya. Mwoni hata mdo tabia. Amsujude rejeze video. Gamira jezo na mwishi. En tout cas, wasi wa maore wasirana wanyu. Na mtsodeshi ya motabi. Na msinyale. D'ailleurs, c'est dit ça, watu baba, they have manat sonata watu baba monvao. Bref, shtuti de hiyo, rassemblement hiyo. Des vidéos et gens wao. Wamitiwono il mkini 2h du matin na kona mwa hata lera toujours wani jeune la koe muton swami ne katla gwan nai de vatongo zorisa. Est-ce que iyo exemple ya hutone wa maori yo franchement je te mwifanyo harma la parji parce que moi-même j'ai honte ni suona haya. D'ailleurs si tous les wami maori mbanatini wa maori wengi kasi konta na video yo wa publié partout. Est-ce que c'est comme ça dera tu passes à ridisvingira wanyatu? Non, c'est pas parce que vamos wafanyia mbovu amoto ndo mfanyia mbovu. Mwendre mumpara bwenu peu importe origine yaine kam zwane kam bushi. Musumteza chéri tout, ça se voit la dame elle est tranquille. Mtojwa mrongo mbana he bwenu akabwa anyo au début, mais il y a quand ta vidéo est prouvée on mana akala go au début déjà, c'est amine. Maintenant on se partire wona de partir comme vale bwenu la jawa la sumteza chéri mbavu shuka bahari non. Est-ce que c'est normal? Basi wamnena ko jumwambia ni wami maore mbana mulabiha. Mana musirteza de wasi wa maore chéri. Na wa maore wengi kasi comporte orde wanyu hallo. Nguvu zanyu zo mwastoatia babo habwenu hawallahi jelma ko ya de bidonville mwende mwa tole nguvu zo madelenka o mwato subutu kama to subutu basi ujompara mtu feblura hana wanyu aketi babo musijamba mwipara kama mwenteza chéri. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a une opération en bouche raja retezana chéri? Oh, quand tu passes à kahelo wengi wa maoro wa ndera rassemblement hiyo na comportement ya ushitwa ni ya nyinyo wame en tout cas benoît jivia soif
manake tranquilliza na somvuliken katemunteza oshel. Ça se voit, cette femme est forte mentalement et physiquement. Manaje la kahimi babwa afanya shitu ngini mwatsoria malgré akaweke basi wamimaure de mwambia ni wo mtaiona mbana nguvu na mremo zubwe mateleka wa mvutia ni wa mawe. Est-ce que mon bwino aja mvutia ni mawe aja mvutia ni nyumba ya nyumoro? Non. Na mhepi to vilo ne kam kweli mna nguvu mhe ho mwende mapari mateleka wa muane na wao. Mana sona mba mna hanyo swafi. Wende wa maya tu passa mourve nguvu mourve bon exemple. De mje va vous me montrer mauvais exemple. Après me kakar simplifier moi je revois mars mtezanishir. Haya wadi wa salam. Haya salam alaikum. Watukufu ngabwanada majitrompeo wafikirukaya wa mauronti pia wotsorongo wanali. Wafikiruka wa mauronti pia ngwatsojoka d'accord nezefikira za nzadzo 70 ans. Nzadzala uyana. Wa maore ngabo ikao wa massage. Na nyinga mjo sputinambi. Les vrais maoraises. Wallahi okwado dia wangu. Wallahi okwado poandu sheo. Wallahi okwado insulte wangu. Les vrais maoraises. À la fin, makanti mlarma ze commentaire fantôme. Vous n'êtes pas des Maoré. Wallahi na mnyezi Mungu. Vous n'êtes pas des Maoré. Gejo unga ukaya. Ni wanadamu. Katsujua mpuhanda humja. Mzalo ayuho mbala fikira za kirohombi. Na rohombi yekeza ya lulu. Nyoti pega mabaweti Maoré. Shadia ola Maoré. Na gamona uyo ukarme realite ne verite. Ya hobi nadamu. Tata sindi ye Maoré. Panu haini mrikao ya zalo mbabahe maore mzazahe mzuani. Hau mzazahe mgazi jawu maore. Narikira dhonda hukana baraka. Narikira dhonda hukana baraka. Ritsijira nge dunia inu irihadaya. Unsibanda koba irdo jimana ni hata à ce point ripulanesheo. C'est pas normal. Wenju goya mgaba wati maore lati maore. Enyi duwa maore. Panu nga fuka haina maore. Haina maore ngutujoka kontru. Ngutujoka mjaweli. Haina maure gusojoka madanya dodea. Haina maure gusojoka mfudhuli. Non. Namretse batani. N'importe quoi. Gohama haina maure gusojoka fikira ya hanyo. Yake mtova da buyo impossible. Hey. Gamrudi na j'ai jamais marqué de respect pour maore. Gamrudi ma bien. Nyinyi ma cassette. Ikangani yabo kam tsone réalité ne vérité. J'ai jamais marqué de respect au maore. Mwambie majindi norongwa una iwareti batana. Ola maore rahanani gamto numéro ya hango. Ni mwambani wa maore si vous êtes des hommes ou des femmes. Appelez-la. Baike gamjo n'insulte. Baike mgajo par. Honye huli. Baike mgajo par nampare. Hani mgajo les abe maore mumda. Mdi wa zakata esteli ya mgazija. Wode depite. Mzaze mbaba mkomali. C'est pas normal. Wallahi na mnyezi Mungu. Vous pouvez m'insulter, mais mintina ule ya mzaze bala. Chasi jirinai, ou la tsubi nadamu, ke jabidi helila, ou la tsu silamu, si on doit pas zima, qu'il pleut, qu'il neige, si on doit pas zima. Ni wa faransa administrativement, chasi on doit pas zima. À la fin, gauche, Hazanet Maure, appelle là, 07 48 45 19 ou 33. 07 48 45 19 ou 33. Vous les Maoré, que vous croyez que vous êtes des Maoré. N'ampare banuka kul beke gamju kaunidea. Gamju etoevo amju eza. Hani mdu ya par. Hani mdu na pare ya jeles. Ula tsu binadam. Ula tsu silam. 07 48 45 19 33. Monsieur le disait numéro zango. Parce que je suis un homme. 07 48 45 19 33. Nimde yao, ça me fera plaisir si vous appelez. Nimunde yao. N'ampare mde yetsena. 07 48 45 19 ou 33. 07 48 45 19 ou 33. Gamridin Rejes. 07 48 45 19 ou 33. Nimde yao namparemde ye wanruwa mwishieni. Vomde yao. Wanruwa juwa ye education ekao do mayunga. Haukaya sisi ruone sauka sepa normal. Zerongo zendenai. Kajastahik. Wazazi wabidwari nike malezi. Wajiba la fanungo wa mandazila. Yabo njade ya njarongo nayi. Nja insulte parce qu'il n'y a pas le moment que je vais insulter. Gagnon hara ou para. Non para ba nous nous hanzamba karma komatel. Na henu para natikle enkon. Gagnon hara ou para. 07 48 45 19 33. Nam para. We ngwambo huni para we maulidati jimadi.
Vous pouvez rester dans le commentaire de commenter, mais vous êtes peur d'appeler. Wallahi, yeto ya hanyo langloso djoma ni mapu. N'importe quoi. Gamludinga jeze numéro mtujamba kam jaishia. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Kam nan subutim pare. Kam nan subutim pare. Yana tuf. Na reshele horjoka wenda. Rizio hodezana. Rizio tuzana dabu. Rekubali kuwa zazuala wapomaha. Wafanya nayi zirisa kejabidi yabon suwadeya mitsidani nyima jindu mlama se kumatumlu jumaudeya yabon jadeya namkeja shadia basadia ula maore hanani shadia ula maore hanani mkomanteo yabo ye numéro sur site labo mhambi bo maulida wondeo gamrudin répéter c'est pas obligé que j'ai écrit na mwanzi ha numéro gamreje so ba wo ikwa bo maulida gwanzu ya par 07 48 45 19 33 Gamhezo, like him look on the end part. Allô, Mouchilio. Quand on dit, quand on va je t'écoute. Merci beaucoup. On a 3 minutes, parce que on a 3 minutes à 2 minutes, Zaurongo, il est niqué m'gajina ya parate. Oui, oui. En fait, c'est qu'au para, on m'a dit au Ghana. Ezorwazambako sibuzi haukama maore piri uweka ya mkomori iho maore rakaya rakauyeshi rakaurichwa wa maore asule kadi ya mkomori shango zunda étranger yakensiade ya mkomori hamandaye étranger hamandaye wandu walo yako pia wakomante uwadea uangazi janwanzuani wauanzuani na wakomori haukaizorizia shiri wao nungari wajua mashallah iho mahala raeshi kwa kuna uparu juhunda maore asuli ya de étranger ujukunda mao étranger na étranger wadezani akari bala hende hula hale ngena nationalité ngena carte d'identité bala maore abo mimi nsona lona sejuru mimi mu étranger yabukana msahayani woni yone problem ya huwa na nyasiwa chakuna mga maore asuli ya de étranger wala wa les vrais maorais n'insultent personne. Les vrais maorais respectent les gens. On sait très bien que les gens qui insultent, c'est des maorais enjoignés, c'est des maorais grandes comorés, c'est des maorais moheli. Mais les vrais maorais sont respectables. Oui, c'est vrai. Mimi si la mina miskala patwara, c'est mmangu maore. Si zawana na ende na kauja hunu Faransa. Mimi sikawe si la patwara sikauona atabaka mndu mgazabo. Uonkomori, mzazahe mkomori mbabahe de maore. Après dala wandu walo na zeplati wanjiwa waondo walikuwa ni Algerie wakamaore hale na rihensi ho parce que bomase na rihensi ho baganzo ne se différence ya hatuna ori tiwade yer sabe makalima mai izoranza ode amani baparane solis on va connaître tous les maore turam on va connaître tous je connais tout wandu walikuwa ni Algerie hivyo wawa depake hata non ma sœur uti gamuronti parce que tout ça haolewa retsinjienai na rentsi wadonjianai na hamba makalima mai sava olewa alafu gamhukupe yon rege mrojina. Salam alaikum. Allô. Omnitura mwe kagwanzo ndeye gwanzo ambe ta le droit mon frère. Ewa wami de no ditambaki. OK. Amushili. Gojobunguza mbabu ya volume iho babonge heya hulunge menyao. Si shiwa tuone heluande ya wantrete sha bon vas-y je t'écoute. Wami tito kweli tude mana nude yao. En fait moi à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu fais ces vidéos là. Oui. En fait pourquoi tu n'aimes pas qu'on te répond et dès qu'on te répond toi, tu prétends que la personne, elle est comorienne. Mais si j'insulte, en fikruka ya kaulo suveze vidéo zangu, j'insulte pas. Et nous, Rongo et Arendanaï, Simoleza. Mais j'ai jamais insulté. Non, j'ai pas dit que tu as insulté. J'ai pas dit que tu as insulté. Tu n'as pas insulté. Ok. Le problème, je dis, quand on te répond, tu dis que la personne qui répond n'est pas un Maoré. Alors que les Maorés ont changé. Ah, ok. Tu penses que les gens qui insultent, c'est des Maorés. C'est normal. C'est ça ce que tu veux dire? Les Maorés ont changé.
Les Maoris ont changé. Ah, ok. Amushilo, mon frère. Ah, Tikubali, que wa Maora va sangwade yao. Ok, Tikubali. Amushili. Justement. Ok. Notre gentillesse, la gentillesse de Maoré a fait qu'on a changé. Parce que c'est à cause de ça, vous nous marchez dessus. Vous nous pissez dessus. Ah, c'est pour cela que tu m'insultes? Parce que wa Maora wa changé, wa Djaouli. Parce que tu racontes des conneries. Donc, arrêtez de raconter des conneries. Le connerie, c'est quoi? Le connerie, c'est quoi? Le connerie, c'est quoi? Dis-moi le connerie, je te pose une question. Les conneries, à chaque fois qu'on te répond, c'est pas un Maoré. Parce que toi-même, t'es pas Maoré. Toi, t'es pas Maoré. Oui, je suis pas Maoré. T'es pas Maoré. N'importe quoi. T'es pas Maoré. Tu te crois que toi? Ou Maoré, ouais. Ou m'dois ba uka wa Maoré wa change wa Djawil. Ibidi ou respecte wa Maoré. Tu connais le mot Hachim? Tu connais le mot Wa ti Maoré, ou m'dois ba uka wa Maoré wa change wa Djawil. Ya wa ti Maoré. Oui, vas-y. Les Maoris ont changé. Ah, ya wa Maoré, wa ti Maoré, je suis sûr. Désolé, je prends un autre. Reste dans le commentaire de m'insulter. Ou fanya plaisir ou nideye. Nideye n'joua vous couper. Nideye manama. Frère, je suis content. Mais j'aimerais que tu m'insultes. Insulte-moi. C'est fini les endormissements là. C'est fini les endormissements. Je te dis, ça me fera plaisir si tu m'insultes. Fais-moi plaisir. C'est fini ça. Oui, Njaharaya. J'accepte. J'accepte mon frère. Mais ça me fera plaisir si tu m'insultes. Insulte-moi. Tikoubali, mais j'aimerais bien que tu m'insultes. S'il te plaît. Cherche notre moyen de dire que les Maoris ne répondent pas, mais maintenant les Maoris... Oui, j'accepte que maintenant, comme tu as confirmé les Maoris, maintenant elles sont vraies, elles font, elles insultent. Voilà, quoi tu hésites, j'accepte. Parce que vous avez toujours tendance à utiliser le mot... Mon frère, tu m'as bien une idée, écoute ce qu'il va là, insulte-moi, Njauranga Wasaya, s'il te plaît. Insulte-moi. Kutina insulte Gamlo Gomlo Jina. Désolé, tu le Gamlo Jina, ba wetu mwabia yandeye katsukiri. Assalamu alaikum. Alaikum salam. En tout cas, ni mrugena droit yande yambezwa jokahanza, minga mivana wonesa kwa zarangos jili na ikes jabidi, shanjade yamu. Amushili yom kanabara. Oui. Oui. Maraba menji. Ok. Amushio. Izokweli. Elina venza mama njadi ya taba wapua maha. Ah, shanjarongo elimina venza taba wapua maha. Ok. Amushili. Wasi udunga kama ilifo eputani maore pia nationali. Ok. Ok. Wasi udunga hadisi zao. Ewa. Wavao depase. Yabongo jo ni corrige. Ni corrige mama. Sana wanyu polisia juu mambi. Wanyu urambia. Njakupa mushilio. Njakupa. Yesu hande realite heli warungamba realite. Yena bi realite. Atatu kumoja. Mana wanyu ulihida na askari hizi. Ewa balala uya ulati maore mama. Ala uya ulati maore. Ala uya basidalo ya madosi kimoro. Na nisha ala uya kuambia yangu. Nisha parti ala uya nuambia de yangu. Ewa. Uelewa? Sambero kwa wanaori wanyu ngombe kawasoma. Riruwa. Adua garo ngoa wanyi watu wanawakishali wanyagisi ha na mlawa mwashi sasa tudoni nyagisi aduaga kararongoa pokwa pale wamaya ho helurongwa mbalu wamaya ho wafanya shtumar daily c'est pas la peine que uhe moroje hasira elewa kakala kwa hasira na wanufanya nyengi na wanaori wa urua au kwa urua mama. Wala kara haramba kawarlola, worilola, rizawana, beyote de tutongao, uripreshewo. Bueno, yote de tutongao urihide, vamzwani, afaranka babo, mzwani afaranka babo apindi gaunla, arwa maore kwa jurongwa, maore mzini zao, Yoka mjajivi wa mama, swamahani, shagamfiki ukaya, eka abdala agwa. Eka abdala agwa zamba, on n'est pas d'accord avec lui. Et Kassambi Hazamba, on n'est pas d'accord avec lui.
jelika okanga bwa maore wenju warongo wao kamti d'accord nao basi wewe zirongo wa dekara shira paramta arjibia beni mzonu la paramtao arliza wala kashira paramta arjibia shanga ngabo wa maore wade ya oso afingozi juo ngojuonro goono mjahara ya mama amu respecte batushila bwa kaurongo wanishile mkana baraka churao mkana baraka na maisha mengi uwe ukembole wawe tuko tushorva leso maore mbarifanya nani je reste là je les akomoruto okay maraba menji abo tikubalika wala mfanyando mama tikubali on reste là mon fils là. Okay, merci beaucoup mama maraba menji akawa uziro do kaya ala uya hali die kadea olewa mamushka ikadea showa de odwa komor izona johanza watike wangwa jodea na mbuliye wana mabibi wadea au wade en tout cas tijibiwa mama helo arongoa je suis content merci beaucoup gardunga wasaya en tout cas mabia nukaya siga jojibiwa mri aride salam alaikum wa alaikum salam tiram jesongo amushilo mwana mtukufu salama salam Okay. wawadela mamahe wa uo mngazija estelisufa wa mahe mngazija washimjwaezi ya hambu mjwaezi ya hambu okay wasijilihite wa wenyewe sure dongo na msanualeze l'importance et différence na ikaye wanrua rionese ukaya houdea no planation ti jamara ba menji mtukufu amjibwa mama Rosette pasonga mjokaya ngo contre swafi haina kalima la mkomori hamba gomremo salam alaikum Kiram wa alaikum salam gawena dura urongo wale kango joka ondea shanga mfikirukaya e mastedi ya mwanda mushilio mtate baraka yeti ngoya okay yeti ngoya hangu mkana maisha merci beaucoup tukamba zenongozi virama ore c'est pas bien nanya ule mtu adunga barji apinda nguo yahe kutimu yahe shihao shimjwani shahi leo kakola zimani ambaye na shikidze baharini mana apindi nguo yahe ule jela karongowa kazato mzaliato mana kore mwakama izali mana kavumtu toka ule nsaka bavune yahe ambali ato msuteneo de wale piao wa maore wala armale kongre lao wakuja dzao petiter na ule waike ti petiter mbuishu belewa apre wapinda mbu ashinzwani ile ya watukia jeso kamba vala alihita okay mama Rosette okay awarungwa nazi tishia assalamu alaikum maraba menji Mwenyezi Mungu narneke amani zoran zao de amani ihale dara inshallah okay okay salam alaikum salam alaikum alaikum salam abada uhira wa uka uhiri abada ngirao gamushilio na amushilio mama arongo wa baiseli mgazija nuna rena futu de kiseli mgazija tekiri uruma sema na uruma watu basi mansuru mzuani na gabatizewa eseli mgazija mbatize tacha ndana uruma watu unafude tu okay Oscar konti zanyo usikonti zatu hunu Ebanu li konte hinri. Banu karti banu hau konte aujourd'hui. Gasi banu hau wana nezafanishi. Na mpafilime shituleta izele hata itambaza. Kafilime rangu marota mwiso dari ngete mwosele bali. Mwambia tiebara filime na wanyi wahirongwa nai. Mana weka filime dedo bia ihatitile. Bezila kai filime dedo bia ihatitile. Kawazi nzorongwa na itunguza bwenu lazibida. Koko laka laketi bali. Banu walo bala pia wala wadzadzat wala makoko hatu kabati jeuni bala maman merci beaucoup ya botsambe koko aika hamba koko lile ya botaba ngo jito ukaya
wawe mzazi huzaya waye karo wako polisi maana wawe kula mtu haho 70 80 wasiraktete barimasa rinasani e 70 ans ko mvumbu wangu mjuo mama atsamba ukaya o wandu walovala la plupart o wa mama 50 ans 60 ans 70 ans ou le mal. Mais il n'y a pas de souci. C'est pas de manque de respect, s'il vous plaît. Non, non. Et quand il agi. Atsamba la plupart. Maman nishile mkanabaraka. Nishile mkanabaraka. Tirongo wa atsamba ukaya. Maman nishile mkanabaraka. Ba wemzazi wazaya uko ulela. Tirongo atsamba ukaya waloba la haini mrugena 60 ans, 70 ans. Ou le mal. Je nifanye subhanallah Mwenyezi Mungu aniki khatima njema alipona habe waloba le jo wala wangu na 60 na 70 abo tside ya lati yamba kawo kensa bani wakabala la wazza hatu wa 30 na 40 amsa usama assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. أبا سلامة الحمد لله. زنتوش ندون رغم أنا فايفانو. ماركيراز وصوات جديدة وانا كنا روحن كنا روحن ذات مال. ما شاء الله. رجوم كارغلوم تماما وم كمزافالير شو كشين زمان هي تندفع نهيل بتجيبين جاو. ديهلي. ريليشي هو تزانا شيرو بوانا شو بديني الدنيا مافورو. C'est vrai. Walona na nationalité na carte d'identité na séjour wakati na hata wewe na mauti ya hijili ya mtu hiyo mwezi kutia mtu wasiwasi mtarufia mahali kama kido platini carte d'identité yako au tide plate séjour yako au tide plate nationalité yako na relishir kera hiwasi wazad relisho hena harmo rezo sosio rahipwa na sheo Dewa ni mzwani sulolo na maore tijana maore au tijana wa maore. Na mturushe maore alolo na mzwani alolo na mgajia azano mzwani azano mwani. Mashallah. Ndisi onge harmwe rezesosera itilewa na watu bala harmwe izmemwari zao. Wow. Na kerazi wasi watu mama rajira mbari zari tabi ristahanili mezishendra ya nroso ya tabu itahumira. Risheri kesiri zawa na watu kiri kamba mauro la kando la aketi alele mwana ule au kamlela. Ikiri kamba kushe maura lolo na mzuanu mga joku ali. Ikiri kamba baba ule keta lele mwana ule au amjele jamlishi. Watu wa mama derijo tambuza wana watu. Derijo irahaya wana watu. Na ridishe mungia harmwe zire zisosire hipo wana watu sheo. Na watu hujiteza sheri bekarsina tena maa. Ya uhuya zisosire jiteza sheri. Narlishe wana watu tranquil tabia zinritanyao zimitandisha wana watu zimitabia zirawesa wana watu malangoni ba wengine watu para mabia maana tanki na hiyo zisoseo ya numero 07 48 45 19 30 namto numero ya tanki na hiyo zisoseo nafanya tabia ziritawani mzade na zawana ile bali leo mwana wangu lakini shumpusha peu na ribisha urewesa wana watu malagoni tongi sababu wana watu leo wengine wasila wadungu wa Kongole wadungu kabila zao sababu tini wale wangu wanasifiria mama fulani kanjere sosio arungwa shinamna sasa watu wa jadi na bishe tabia za peu mama tikazanu poza suala mama tikazanu suala Ebanu mama yazaya wana hata wana wajuhu waloza wana wao e katamba uka wazazi walona 50 60 70 est-ce qu'il y a votre idée Tiram Naam Tiram kwa dia mkana baraka tena kwa dia deba ni wasema ngoya kusisawa sawa tujua roho ya mtu maza shetani alisubia shetani hata pasubia mwanadamu kakana tena wakashia mano deja afumu Uelewa, deja afumo kasi na mwanadamu. Donc, kulandu ka safari 60 hiyo. Mbona mtu ana haraka mano kwa kondo ya mbapari 60 na mwisungo kawadisha.
babu atire parana kartina adabunai kartina respect na manam turushi andata alolo bismillahir rahmanir rahim madda alolo kasina mwana kasina na mtani kasi hili msimu kwa kamtomoni amna deja alolo ulu ngulo koko amojo londo la bidwe fugujo ndo la mtumishe koko de kuna kasa elewa wao tisha wengine wafuma umo de wamichiko arana mana mchiki faria wana damu wamne ofaria mne mumia mne de avos bwana kwa taala tena wadishe na rilishe wasifadzaje wateu urewesa wana watu malagoni wanyimabo lichafuka udunga makongole na rilishe wasifadzaje watabia zake wa roho za purukunamba na rilishe tongona kiasi risirewesa wana watu malagoni ndashi za mabareni marabamenji ndo majeneti wa 25 wa 26 za 30 wengine wasumba streni ili sabeza tuwazira wana. Assalamu alaikum. marabamenji watukufu do mwambiani ukaya vanu maha raheja kahurongo wa samahani vanu ngawandu ikao watsuyelewa ya ukaya hale diwandu kaudu haya gamjogo chorongo basa mtukufu hale diwandu kaudu haya abasaye aji maha ngondo haraka juzi de la karma tsumu sailawa juzi de la 2021 gas 2022 haini mndugu tsongwanza ukaya ngemoto haini mndugu tsongwanza ukange na 35 ans sonti pia haini mndugu gene mahayahe na singa garjohufa leo katsamba ukaya owadzadzatu wala la plupart ya hao haini mndu hatimuma hage na 60 ans 70 ans ya yoti insulte na musami bwadzadza hangu bangani na 40 ans na 35 ans iketsulongwa na mnisami a 100% na mnisami asbabu Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum garuhishilia. Assalamu alaikum. Allô. Antukaga motila mokushima hayaho. Subhanallah. Baba kabatsi blulona sa. Kabatsi lona 60 ya tipia tipega sina keza. Subhanallah Mwenyezi Mungu narisitira nike musomwema oyani parabasa katsupara yani parabasa ga mumparo katsujusa shado mwambiani ukaya watukufu Mwenyezi Mungu nandike hatima njema ninga mina 50 ans olewa ninga mina 50 ans gami hununga mi Marseille amina 50 ans mitulamu yabo tumwambiani mahaya hangu ya kweli mjwa kubali gami na 50 ans. Assalamu alaikum. Alaikum salam, monsieur Turam, comment tu vas? Ah, ça va mon frère, ça va alhamdulillah. Garu hushilia mbaba. Et karongo wanai uli corrige, gauna drone corrige mbaba. Non, en fait, on va maintenant participer juste de la discussion. Ok, garu hushilia. C'est important en fait, oui non? Ok mon frère. J'ai 2 petites secondes s'il te plaît. Pas de souci. Ok, bah donc du coup, Wami Maore, Aïssa, Swambia directement, Wami Maore, en fait, il faut savoir un truc. Parce que voilà. Ok, madame Ambotsozi, Tishia, madame Ambotsozi, Amouchili, vas-y. Il y a tellement de problèmes, Maore, on ça porte un gamme Jenny en fait. Ok. Ça porte un gamme Jenny, de la tissage contre un gamme Jenny, maintenant en fait, on se dit un petit royal, et, n'a relevé en bas, Renatan Boussok Maore, Aïssa, je condamne vraiment tout ce qui est action violente en fait, vis-à-vis de quelqu'un autrui. Ça, c'est pas bon. Ouais. Non, c'est pas bon du tout. Mais là, aujourd'hui, la Zimrélé en bas, des fois, quand même, on est tellement insultés, nous, les Maoris, ça c'est sûr, on est tellement insultés. Après, on nous traite même des je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est pas grave. Léo, Rina Soucibo, les Maoris, en fait, on est surpeuplés. Il y a des problèmes, il y a des vagues. Donc, on n'est plus attention aussi, il y a des vagues. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Les tensions qu'il y a là aujourd'hui, c'est là. Après, les Comoriens, ils n'arrêtent pas de revendiquer Mayotte en bas. Mayotte, c'est Comorien, c'est dans l'histoire. Mayotte, c'est Comorien. Voici, décider, choyatou, wanyum, décider, choyanu. Respecter, c'est mieux, en fait. Le savoir vivre ensemble, c'est mieux que la violence. C'est vrai, c'est vrai. Mayotte est saturé. Comment tu peux m'expliquer que, est-ce que Mayotte doit accueillir tout le monde entier?
c'est une île de 375 km². C'est petit, tu vois. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Si je n'ai qu'un remarque, par rapport à ça. Oui. Et je trouve, c'est trop en fait, je crois. C'est vrai. C'est vrai. Je peux pas nier, mon frère. Je peux pas nier. Il y a un banrabo, il y a un badjao. Ma yotin qui ont titi, non, adamugo wenjing yo saturé. Gar amino kayanga wo délinquant. Ba unjom kinishi hamtsana na dhahiri, wonumru haviri, harimazononde, haulawa, habiwazinru, habuha, tout ce qu'il faut. Yongar juwa ukaya vraiment. Nyezi Mungu jua hifadhi wanyonga midamina we minju hanze maore wanruwa nshi ampe wanruwa jue ampe yo juro hama sihu ya rejeida honi yake normali yonga ranzao na ye fikira inu yote fikira mbika e solution ngejo kanjema se yo fikira nje shanga si upande wa he video ya huwa zazatu kao waka uniye ye mzaze ola waka umtseha waka ani garjo vul za baharini yo devant la ka uona ukaya c'est pas normal. Ça c'est très violent, ça c'est vrai. C'est très violent. Et là, je n'accepte pas ça. Moi, même Maoré, je n'accepte pas. On ne peut pas violenter quelqu'un de telle sorte. Oui. Ah non, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Mais en fait, le problème vient qu'aujourd'hui, on est saturé en fait. C'est vrai. On est tellement saturé. Donc, du coup, si tu permettais, à cela, si tu dépendais comme il veut, maintenant, Tongo Sinamoro tellement à un point que ça va exploser à tout moment. À tout moment, ça explose. Et les caméras insistent sur la situation de haut. Il y a la solution aujourd'hui. Maoré Mada a accueilli quand même pas mal de gens. En tout cas, il y a une femme qui s'appelle Mouznambaye. Il a dit, essayez de le contacter. Oh, il m'a dit là, direct. Parce que j'ai une bouteille Gilangu par rapport à ça. On condamne les violences, c'est clair. T'as pas le droit de faire ça. Azad, tu as le numéro là. Ok. T'as pas le droit de faire ça, c'est clair, mais bon. Ah oui. Maraba Menji Mtokov. Maraba Menji. Ok, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Mashallah. Namangali est quelqu'un qui est sage. Et numéro 07 48 45 19 33. Je répète. 07 48 45 19 33. Il y a des gens sages. Olamma le shahadju ehli ya kaurongwa mashallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, salam salam. Oui, mtukufu. Yes, Tongo. Ça va, alhamdulillah. Ngasivanu. Atsongo ulezi washa sava onasum. Tangazo la jema mana anko sila gwa fete alhamdulillah shukran. Mashallah. Anka dolumu Tongo zafet. Voilà. Bewago juste wasira kusar souligner Tongo moja moto parambi. Yande ukamba za kwelu. Aitijimika sekanta kwa nadamu gwambao jao. Ole bari tide yabo naba ukaya wangu alio na 60 na 70 ans. Oleo. Abahama turamu dialio na 55 mama hangu mwenye hunza dialio na 55. Amushile mon frère, vas-y, amushile. Mwanadamu wambilo mahaya wamna tuvenda tukamfumbule pale kifika hiyo. Alors, tatowe zamtani kunguje mama na baonso nkona moto na twenza mtani ni jamaa pale ni bavo ukaka mahaya hiyo problem zao. Yo chiramu ifijele abo jana ulona evabo surtout amtiuno ya mzadole ala la barge je te jure c'est la matso zile ranamona mzadole zile zampara tijimete ya maplasa bajela kade mzazangu binaone ntongwele au tavavo eski na tufanya nini wala vavo na surungwa zikweli waswa wa michinshi maore depuis 95 katila maore 2016 fanya maham kimishini na ndara uzungu hatala sini maore siku tina zinongo zangu pia maore tizawana maore tinapa zangu maore zinongo zangu pia maore wabole o nongo zinhalo zili uliwa maore na eseri iliwa mbakuli maore ti imore na problem ino delinquance mais solution c'est de watungia wa hili higana na otezana share parce que to Jean Rongo amba placer hangu sihensi wa jamaa zangu tuashe tualifo même clandestin yangu babokara pare solution har mwito goyo babo ne maore wasurongo me maore ko mori certo serikali yatu kabidi mwafia problem economique vano valo problem
bei problem vano ilo wandu kwa ikwelo mori kata ikwelo ya rongola wandu wa kutanganisa fikira kwa moja wa solution sodo surenga wana wajwala maore ra wajombana droit du sol na wababa na mama mwaregeze komori c'est pas la solution sodo nyorega ma africaine wa bushina pia murverse jo komori wali maore de valo maene ka bastiri bavolo komori da kushutika wandu wao na reverenzia yengina ya dialogue wandu ile wana atapo shwa avancer so ala lino roto de défense au kaya vanu izo wa maore wamba pia wana vle dire de côté waona haki au kaya vle dire violence ila ne ngozi la zonti pia ngabo jo massacre elewa wana hakibesha i problema no ilo wa maore wa ubo hili kidam komoro moja wange komoro moja afanya insulte arma directeur fanya wa arma journal wono rede komori pia di dana bado bado mulu hoza kwa wengi wa maore wasliza makomori hao hule bari kabarongo lo rien du tout elewa zikuna eseri lomba sona damsisa waminto dikalmet sili za maore la trize maore manadi ya layout ya fanya mtu audi antengesa na para leo be wamyo katwili walwa torongwa bona eseri fanya apaisement na ngua maore wanzuani tawangaje na fanya apaisement ili wana so alalini uelewa ndio fanya guguru maana guguru ko tokiri maana swali mu ese ufanya ni sekela komori haraya eski sekela komori haramfanya tu yapata solution baweni suku ala la hukamba tongweni ho guguru ke tokiri na vile harma dialogue gutarjur to maore kun har modelega parce wa maore ka wasinzi haram tanara mauku oui kwa tsunga wewe c'est la vérité en tout cas maraba menji bandu kwa wonji kwa parao hein maraba menji mtuko. Bon, en tout cas, j'aimerais transmettre un message à ma petite chérie, ma petite fiancée. Essayez de quitter dans ce live parce que tu vas avoir des commentaires à des gens qui vont m'insulter. Ça te plaît pas. Je te l'ai dit, ma petite A. Quittez dans mon live, vous ne regardez pas le vidéo parce que tu vas voir des insultes dans le commentaire. Ça te dérange le cœur. Ça ne fera pas plaisir si tu restais là, d'écouter ou de regarder le vidéo. Respectez-moi de quitter ce live. Je te le dis. Je te dis, respectez-moi de quitter ce live. Je ne veux pas que tu suives mon live. S'il te plaît. Salam alaikum. Allô? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui. Attends. Fihiri babo par tout respect, wami maore. Mashallah. Moi, depuis 2-3 minutes là que je regarde. Je t'entends pas. Oui, ngarisha bandeze apedi ngazijao. Ah? Ngamuishio wanduga huishiliao. Ah, vas-y, ouais. parle. Du coup, tu l'envoies, il au manami maore et tout. Donc, on a pu donner un petit avis. Oui. Peut-être comme on a fait Kira. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, madame. Donc, ça fait, comme il a dit le monsieur, ou la il va dire, parce qu'on a Hira maore, tout ça, maore, tout est saturé. Oui. Il a demandé à Damu à Rieliwani et tout ça, ou à toi. C'est bien, il a dit, moi, c'est mon engagement, mais Maori, on vous a quand même pas mal aidé. Mana, j'ai dit, ma kadungu, comme la maison, comment dire. J'ai dit, ma tout depuis le début, à toi comme chasse, ça n'aurait pas été correct. Donc, on a quand même été avec vous, à toi, c'est bien. Bon, parce que voilà, il y a des choses là-dedans. C'est vrai. Aujourd'hui, vu la violence qu'il y a, en fait, et comme il a dit le monsieur, ton gos a saturé. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je dis, en fait, il a dit, ma comore, manifestation des animaux, on se manifester, maore, tout ça. Moi, personnellement, la Torongoa Boroa, on lui même manifester à Zali de Montoy parce que lui, on lui donne de l'argent pour que Hanyo évolue. Donc, Wawa Torongoa, ma comore de Wafanya, ma barre, ma comore Bafanya, maore, ceci, cela. Parce que maintenant, tu n'as qu'à me faire Hanyo, moi, dans ma famille, ça serait encore mieux. On paraît l'eau potable. On paraît électricité, on paraît l'hôpital. Une fois qu'il y a ça, c'est un minimum. On a d'abord qui va aller, à qui tranquille. Mange ça comme ce moi, fanya hiyo audio kama mfanye nini manifestation maore yanyu. Usujua pia nyonyo wangachamba maore c'est plus à vous. Imnawani mbenoni. Mais lazima lewo watu sangaje de bahali walio. Namgalia jima zangu walio komoro na wahmwatamu. Tu vois? Na yo deshtumtooni pia ni komoro mbamsendra fara msujamanga. Si komori de dunia pia haina communauté bo masweli.
haina communauté ou à déplacer pour aller chercher la meilleure vie. Voilà, exactement. Mana kato katodila ba mana taso maori, moi actuellement je suis en France. Katodila ba mana tawatili wamzera na japaranta, c'était une époque où encore à Mayotte c'était pas ça, tu vois. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a quand même de quoi manger, on a des... En tout cas, je vais appeler à Ouyaïssa 21. Oui, vas-y. C'est pas un hôpital de... Voilà, ça on a Paris, mais quand même, il y a de quoi... Il y a des médicaments, il y a quand même un peu ce qu'il faut. La première chose, Michael a dit, on m'a commandé, mais ndai azaliule de ese mfanye kuleta mumtowe markezo ma 40 ans on parle de amabare on parle l'eau potable on parle l'électricité parce que je sais que c'est pas partout qu'il y a l'eau potable. On voit on a une maison et tout ça mais il n'y a pas d'eau dedans. Comment tu veux vivre dans une maison il n'y a pas d'eau? On parle l'hôpital, quelques médecins au moins pour pouvoir me soigner. La misère. Tu vois? Oui, bien sûr. C'est la misère. On cherche, tout le monde cherche la meilleure vie. C'est ça. Une meilleure vie. Donc, oui, maintenant, toujours que moi, toujours que vous les bouger, bon, allez, je vais aux États-Unis. Oui. Mais Wani, c'est plus par rapport à la misère. Donc, quoi? J'ai pas. T'as dit quoi? C'est plus comment? C'est quoi plus comment? Oui, il y a encore plus la misère à d'autres endroits. Bien sûr, c'est aussi très très bien. Oui, même il y a des Français. En tout cas, merci beaucoup ma soeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. L'important c'est le respect, courage. Je suis content ce que tu as dit. En tout cas, c'est Yodef Kirayao. Et Zenjema di Zoranzao. Ah, ils ont dit Zoranzao de Zenjema. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam, tukufu. Ah oui, wandiso parangu hale na samihilo. Ah, siri tifu hata mtamu ntekurazo na nyangu. Namunete wawe vansa waminsifanya gari tabu vunu magari. Vazi, logo wa mtukufu. Allô. Oui, Garushiao. Wabo ya handa wami masiwa. Wamtim juani, wamtim mwali, wamtim ngazija, wamtim maori. Mashallah. Namu wami masiwa. Assalamu alaikum. Yabidi watu wabweni vale ahearongo amba kwa kalera bwenunu atsonga taramhimilia na mneile. Je wanyu mlo babo banzi kama filme debi. Wajao. Yararu, c'est des tirams de la semaine à toi vidéo à Lyon Métropole. Je peux passer au monde. Et ouais, c'est le vidéo. À on ben c'est pas bon à publier. C'est ça. Watongo ya la couleur na mwananyabo si hali comme tunaona za rongoi. Mwananyawo arongwamba wae maore bisho kuswanisha maore. Bikasumjivia. Mbani da tobenza hali fanshito ngumbi vuzi mjivie. Kawasi mtu. Kavunda tobenza haye fanshito ngumbi vuzi jozi mjivie. Watu wakonda tosha gouvernement yini. Kwa mwanabweni basana kolagwa hao. Arongwamba sha toa makomoria hao wananza krizi. Wai na shinda zomba waya metropoli shamtoa untini nafikiri yani shturongamba iman de kavu iman setu maore leo ana utungu vabo baadhi watu walona ankliza wasketch watu waliorongamba pala pena watu liitana vao waliomba ukafikiri ukatina namba leo wasongo wa meso wana wao wamoja watu ile heni de garde wao kavati mtukile kila mtu ambaka haya constante tukatuketi hai kala zan maore de la Rio a Faransa kala zan mjuana de maore voje tijabi this is n'importe quoi watu songwa situ na watu wana pointe itu watu waloma biro na wawasinya contrat wana tongomba nambali watu wakitoa ngoma sur kamadini mjuani arengwa ambaye mjuani mtuna academic admit fortizai akubali bana lawa mtukatumonelea mzungu haya dasoya la goma lambe na wairongwa maore kutongia mpevoni na wairongwa mgazija kutongia mpevoni akitizao de studio mpevoni devant problem tani la guwe kabla watu somita ma conference wala guwe na wamili tuarabuzi watu wabule wakamaoro kwa nigema wale watu washe maana karaona watu mabaharu mabazili rono watu washe maana watu wasoka bubula de maana kitiombeli
bani mwanadamu asurenge ba waya anankiliza asifanya chuwaye na mwizungu songwandalia ba mwizungu tunsi mtu handicap ambala mtu hanyo amfanya mtu avese sheshe babu usoma wewe wa treka tantangu bana bi maori arrêtons ça Inshallah. C'est gardien na haine. Voilà, c'est tout. Maori kavumaji basaba ntangu za nyingi zote watenda zivinga wa Maori. Na watu salama alijusu kutatu capital mazofanyazi jardin de bidonville zamerza wana wao kaswa reconnaissance. Jardin barua matelenka. Ribuzu rwa bana tiki. Wanaita la marque za nguo zao. Watu rekete gardien na ranking. Wami chongo moja ni sonda Tiram. Tiram amolabua lazima akepose. Mana wai uhena asraka mwi gaga. S'il te plaît. Merci. Donc au monde de son conseil na uyo kapoze kushindu wana na alawia wa afana na alawia kushindu. Poze wa garilka kora lambila balol sam maura jalrenge tale o kala rengo atonyo alregeza. She lo gari. Na lishe skoto yo la bana mamtoki para betopoli. Askone ambia umana nyatsu izo na meso ni kusipara mtu baba umrekero mtu ule so na baba wasasi ruwana na station utiliza. C'est vrai. Islamu mwata muislamu ndio kana imani maana wewe kana imani ndio unajipoza question tout seul ndio mwambia Mwenyezi Mungu maje ndio mtibu tu Mwenyezi Mungu bikarso vinga drapo basi na nembio wala karso vinga mtu watu basi sio mkerezi Mwenyezi Mungu hanyo sobala sasa na lishe ziheni na lishe kila wana wae Maori za namderende beona bamana ta upara leo tamregia Rabbi nzongo sta changer na waka wazipara wa uzorongo wane ndo tuzipara wa uzorongo mbao Maori utozipara jeje adabu wa Maori uliziwa wa Maori uruhaniwa mtasa pale shoshahi afuna hakiahi we subiri ono mwenule il a joué un très grand rôle mana we akapuzi arwa ambazo Mungu basi mtu anadalawa bala awatupanyai ashata mpara karibu bana mwambia rubute baharini sijirendeni ule na ngetoba bikasujwa ya bwinula ndo Mwenyezi Mungu mtaza kitaru ngamba mtafanywa maili. Wassalamu alaykum. Merci beaucoup mtukufu baza peligazi jao marabame ligojo kupei horengi apeli tsaino ino bese wenge maora. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Abonda je kuna mafira. Salam alhamdulillah ngojungo yo mayoti yao. C'est dans cette pièce. Ah OK mzee. Waza rushilia. Alors, ce qui voit mafira mo mdongo yao ni binadamu ulio parce que wamisosite kati wanda mazitaro evo hae imiundo ajete mai chananda itaketi evo hae agenda jimba ba lazima pia tabu na fwanda mwayo yabo sonde mwana mshivu ya kaurogo wabo sisi wa Komori adrefa solution de waidwa tawa dai faranga Maori ke faranga normali o dele kauroe masakaroe batule sauri dai faranga randies ya tanti hapo safara leo Farata buradio za tantiat nele da esclavo nele ruo barini. Jusqu'à maintenant il y a soko twele système viral système politique. Inte système ya ukanga de jam zwana jamu wa Maori. Madeneka pia bali wao bano. Wakati wa 100% et quand on remet ça mwana tira 100% wangolo ya boma étranger lo paremi. Maori mo wazina ngwe balikala njo hayalala. Sisi liboda beto, libandari beto, libandari de Malabuni, et ma badoit par sa mondiani wariwa. Et ça pour ça c'est les rouleaux wao, ma faveur wao. Donc on connaît yeso Maori. Wakauta solution. Et solution do kaya leo, rihime sotitia. Hamadeli na hima na kaulai, ukema tenekawanu, luwajile taratibu, raka komite, haina gagula Maori. La kolama bareni 24 wa Maori wao ambao kwa benzo walitoa wameitileshonio kama sama kitasi na mgopa reni mwenzaji baada ya majeshi ya udailia ya Maori hizo pia waliwaza leo waliwaza kari hivi 24 kaulala juma control na sawa juma warenga wa torture umaniunda hukumu Maori amaninda ija waambasi helio dokuleo kartujezo watauso ni watu leo watema kwa sababu madelenka gakoro tema delenka wapafunga waruoso tipia kwa tuwa Maori ba tema ruoso tipia shawa jawa waje watakizilo aji duka na poza nyumba
haina mru ya kirtasi ya utona pia wasezao wote binadamu nyola dimwele kamfarata wo faraka wo kasuta maore wo na tukulaita hawa mwema twayo mane anu no leo musoniho ikapo mwali wa tafiti wa zingara pasabanu za sajurula hunda rutonzi turuku no wake amani no runde apere jemi jini amati yake de amanika we mauka ya mwenti kaleo watiare de bainu wa irengi wa dorto kile wa dorto ya violati wa dorto nya wa dorto na sisi kamtao umba no c'est pas question no leo karumba ni mzima darumba kajamba wasaya chao mungu mzima au mungu mzima alifanya ana mdodo wana tume mardikia ndio kwa nyasi no tumartabisha no profito madeleka ne madeleka pia watanganya maore mzwani ngazija mumali mbushi afrika pia ngo yabo modeleka wo shawari wa remesi blusisi watabishao norona kasi kajaumba noridharau norifanya n'importe quoi non tideli ni mwana matira na kama binadamu ba un jour na duka solution ya kumori na maori na farata voilà Maraba Menji, ce que nous voulons c'est le bien des 4 îles à Somayot et Tambouilawe voit que bien voit que sécurité njema ili yojoka mayoti alale ampe alale tranquille izo dizurumba umnyezimungu ho hanza rabbal alamin shagarja juhanza ke wangu wakae wake juma utezana sheri na uhimiliana hambi na uhimiliana hashari na singa joya ukaya na singa jokaya c'est pas normal Mohamed kango paro utipare yo bo Muhammad si huono yabo hupara yo linda urenge nimero ndo para utipare yo ulonio 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 yode numero ndo para utipare bago jumenye direct watukufu Mwenyezi Mungu nabe amani harumache swa shamaor au kangar jua ukaya sonsi pia rihundu faida wanashatu wenji wadzatu wenji wa hundu faida harumache swa shamaor riamini ukaya 40% huwa komoro walo hunu Faransa waja hunu na uwa vile mayoti wa hundu maisha mayoti walola wanawashi wa mayoti wa hundu maisha wanawashi wa maoro walola na wanaume wa komoro wa hundu maisha yo karnau nie karnau hiba sana hohewa nifanye messagino de video ikauraona haruma ye barge rakawone za kaufanyishia ikaula tu binadamu ramba ukaya c'est pas bien yo demana rafanye messagino ureneso wadzatu kaizo wafanya naye na mitunongo wakali matsabo wadzadza hatu la plupart ho wakabala wa 70 ans nous se wadzadza ngwa heya usi ubanda tsambale kalimalo gamtsa husama ha wadzadza hangu wa maore au kaya banda tsamba la plupart wakarme barge wala wandu wakana 60 ans wala wandu wakana 70 ans c'est pas que izoko lisha yon tsuhamba zimtabisha ni zimderange ni gamtsa husama le kalmana lamba au kaya mrujwa ubewa jelikaonga mjoka la plupart ya wenji wa bewa kwa jaka kota kwa jaka fieri eza fanishi gamtsa uze samah mabenya ukaya amani na usalam du ranza garanzo maure évolue chati évolue harma upande wa utuzana daba. Assalamu alaikum. Alaikum salam, shira sawa. Oui, yodi appeli ya musorelenga usavanga rushilia. Na, ndio kanza tole video, kanza nini ke aviangu na hilo. Zila provocation, zila mise en scène wakafanya ni sidorenga heni robo watia uteke wobo. Emzazola ilati Emzazola ilati mise en scène. Bano ujora bien hinduba. Ilati mise en scène. Aïe. Botira. Oui. Samba, il a mise en scène. Je veux que tu comprends que c'est pas de mise en scène. C'est à vrai ce qui s'est passé. Voilà, weni mrugene fikira yae mimi ni bulie na bia hangu mimi na fikiri hauna elewa ena mrugene mnaelewa wisho tiramu izo ambao izo njema izo abidi wele wambe de ukaya udone conseil za fanishia c'est pas normal na kiwango hanza na respectiane c'est ça voilà yode
yo de conseil na zonu ni ke botira maunike waishi amushilio mtukufu vazi provocation azifanya uzinzonsi pia na resiliency riwone akamdu havirana na maore haumaore ngwanzia provoke ndongo alivani yashinda mru mjinga ustaarabu ndehelio dokaya kamdu auno provocation mbia tawe yake hule ya tawe libatani lino seke wa maore wanu wanyanyasi waswalitewa ni Ufaransa halafu ava hangu ationao ya ukangwa wa Faransa rahanu wa Faransa ya wejo kanjema emanele bali ngajenda tali hise ngajo hisa donc akenga vobaya wandudo sasa mbavanu wa Tanzania ya wezo nakatano hambi bochira mudoka na leke harmwe amani na wake problemu hata no baisha wa maore wowo wa nyanyasi donc ngejo kiri wafanye nizansen ngejo kiri wafanye kikweli ili wa provoke baya hau wariheze utungu na risorenga riwaonese ukaenga siwa starabu hakuura hano hao haura hano wandu wafanya wao nananga wa maore wakozawe zifanyishi hao donc nariki harmwe amani rione hena na ezenongozi juribalia mana kartujua enga ritokaenda hatandahu ezenongozi ndoka zandahu donc watike malapizo watike wasiribali warirame ne harume mna jewa haola teke wotona je ya wandu ika watu provoke ndrongo nziro riki harume amani izo ndizo na kopara botiramu renti riswali tunu wanadamu harume amani renge ndrongo amadazina walonizo maraba mechi mtuku kuchira merci beaucoup amlogo mama vanu atukufu dokaya ngebidio wangazija wanzwani wa mwali wazieze insulte ngebidio owa komori wazieze insulte dojoka ya sidelo na besoin rende mayotte baki mayotte ekawaride ya narunde makalma wambi yane hodezana ife. Assalamu alaikum mama. Alaikum salam wa barakatuh mwanangu fanyaje dimbaraka tena dimbaraka mama mama randi sarangu hale yabo to synthetize yabo usaganye jauzi nakamle shaiba kuna kanzanabe ndongo izo na nyasi wa maone vanu wakati Faransa kama usanti pia kwa Faransa ya bunga wangu wa beneficie Faransa notamment moi par rapport à mon père donc là où j'avais la mayotte wansi wanadamu sans bashira sans wazima wa prepare waki wa Faransa c'est vrai sha ekao ngawe tajiri usione mwana nyungu jirani kumono nai bakati mu magonika sonda mbayo kajo da nyawo timsikwe na muda hali ngawe nango udo ikajamba kabanze tuzino zuja harolo bamezi ngaluga duniani yubali huo haula babantu zingi za koloni wademande d'indépendance pia ngwa pia Nigériens et les Africains noirs et beaucoup de pays qui étaient colonisés ngwajunda ngwa basayo pia pourquoi parce que par exemple il y a poussé on doit divano hakamu tadela kujijuha haugombe ni ani mwanadamu wa dunia yani kwa riziki yako kaula no mala juka upia no mala juka unyeshi bali kuna jamba yao wananyasi na watafaza wana kwa sababu parce des provocations bali wanadamu wa juste amili kwa juste amili mbia sindiwa detiwa chaga humiliation nyijibo tiram ngwa humilier ou traite de ba maburuku ma alikuwa sina samba limit na washirikana unu binadamu ikakoli wana masilamu wasikie Faransa wa kutoa hamu silamu hakamnyesi mgarga bali juma si haina mbugo pia ubhanu ya undi wajapiwa haina kana mblakazo mungu bala miezi muda mubi yakazo mungu ngabwalunanga bango tiramu wakana maisha komoro wakaulalango miezi muda kangwa joja bali nabuka sina mapapie wono ngabwaluna mapapie waluna jibaje mangwalu banu walete wapia ubanu miezi muda kana ngwa joja bali shakwa na upia moja ni bazangu wazela komoro jombazo wanama wa gusangu maore na mtafadha na kuna baraka singa sikiti hao ndio mekasi virao hivyo kama ni ngwa gali wangu akizwa wangu sojo kazi ndio zisamisha chano wafikiriro parce que ngaruna masivano tutoa uguzao ile baadhi hapa sana kusoda jiani wao na moto mwingine shango somundangu wana hatu walawa komori wasangania na wamaore wajiua huko sasa ujiramba mizinga haina kazi na jioni wono baruka watu mbiambia tena hii Faransa hiyo Faransa jajale problema kwa wakati wakaurenga mzazi umbehe mtsagalize nuwa nayo umnike woye yale lo hao shangoto mzazi waso wanalala jilile ziani wafialu na poubelle wajile wale majoleka wale majia kwa hidao no wale wale hata bila wala waoni wasanganya. Il faut savoir aussi qu'il y a des Maoris qui profitent de cette situation pour accuser toujours les grands Comoriens. Quand tu as un Comorien concerné d'Anaï, mais il n'y a pas que des grands Comoriens ou des Sanjoanais ou des Moéliens.
Ils sont tous assemblés comme ils doivent. Ils font un martyr en chio. Ils ont dit qu'ils sont assemblés, ils sont aussi fanyai parce qu'on va les laisser à Wazima. Donc on dit quand on est là où amani na yije, je crois que wanadamu hamisi Mungu ni horozo rejei hasto pipia. Na si haina Mungu jumla hizi akti ya jireda huko duniani Mungu hai ndio. Amani, 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 amani na birukana. Kama torenta na vyo nitafisha amani, amani, amani ngavyo rejei Mungu hasto pipia. Ngavyo hukumla usema inu dunia garibirawo nshinsindo kujubala nudawo ya balemali au ya balema kartari. Minya ya ngulo na oyo ndesungu ngo jaba sanga jaba kanangwa zoni bishani mdeklare msusaro bosi jo mdeklare ndio mjakati na kuya bale mdakaburini. Wono amani, amani, amani na yije bijukati wanadamu si wangu wazima. Bujoka na mananya mzee dojo kana bandu yo kana mananya mzee mzima hainge Mungu waruko kashiriana. Mzangu jo na mimi mwatama hariwaha mwana magani tendo hao ngabyo linsi na henda sanga byo bakina ubinadamu kana wanadamu ishesha kata zane lugha wanti na henda sasa za bizane zarablana zile deux côtés parce que les deux côtés ngazirao ngabwadi yao hunu na kafado wali parce que c'est pas bien ça mwana mshola mimi ngenda mimi ndajuka tamili wajonde ngabango barini chawango hata kwa sijorema abonge wajonde ngabango barini ndo siku wangu shanje kwa tamili je n'ai pas qu'on a kadena OK maman maraba menji mama diker Mashallah ngavo apeli akaujabanu haina wakati ngari mpara urjauzia aukawiha para plusieurs fois et kakarja mpara ngujona kabo wujewil watukufu de amani haukaya wenji ngwajo upanse na wafikiri naye lejuanzi amani halida rameshe swa shamaure yo ujoda hazini ya rejoda honi ampe yo ujoroha ya rejoda honi ampe shaze tambuzi lawe bangarjo ya ukaya ezijiri yo harmashe swa shamaure kabati ajojiviwa shijili harmashesiwa shahai siwa ndo wadzima. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Winga mushilo mtukufu baba latikanzanze shabada unipara tunokanga mpara. Okay. Nakutana wapi amba watu wa Maori. Watu wa Maori na identity ya Maori. Watu wa Maori kumrejeni mushahatu mwesi hatu Maori mana mtongoma Maori komori komoro. Watkana porto kana komoro. Aya hotrongo helilo utsabe helilo jeleze. Iyo hadithi iyo histoire. Jeleze utsabe kaka kamjaparo ka komori. Zilazi siwazine archipel. Hababa saganywa Faransa. Je suis d'accord avec toi mon frère. Là maintenant vous êtes français. Chautsabe kamjaparo ka wadzima. Sina ukubali. Galia. Vous connaissez le Caraïbe? Vous connaissez le Caraïbe? Na ike Caraïbe digarjua okaya on est des Bantous, des Métis, des Bantous, des Arabes. Oui, on est tous des Africains. Oui, c'est ça. On est tous des Africains. Et le Mani, la Smani, Moutou a joué respecté Niahi. Je suis d'accord avec toi. Les Maori, Amundra Komoro, Amba Maori ana marki anda Komoro, anda ringetu shanta yahu, wawe chuyamu, una shanta Komoro, yati ringeti waha. Wallahi, mon frère Ngamidaminawe. Je suis d'accord avec toi. Arrêtez de dire à chaque fois on est des frères et musulmans. À chaque fois que vous dites ça, c'est quand ça vous arrange. On est des frères quand ça vous arrange. Mais quand il s'agit de propre terre à toi, moi si je viens chez vous, Ngazija, comme Tsukubadi, c'est pourquoi Izoko ni kauja urenge shwanza shahangu. Mia muni korezo. E kajanza urenge ardhi ya hangu wahe njajo kubali. C'est la vérité. Les Maoris, ils ont trop souffert. Nous, les Maoris, on a trop souffert. On ne veut plus souffrir. On veut être comme on voulait être. On veut être libre. Vous avez voulu prendre votre indépendance. Enseignez vos enfants avec votre indépendance. N'allez pas laisser vos enfants mourir à la mer parce que... On enseigne toujours nos enfants. On enseigne toujours nos enfants, frère. Vous les Comoriens, les grands Comoriens, Wangazija, c'est vous avez manipulé le Comore. Parce que regarde ici en France, est-ce que vous avez vu un Anjouanais ici en France? C'est rare de voir un Anjouanais. C'est rare de voir un Moyen. Mais pourquoi tous les Comoriens, les grands Comoriens, ils sont en France? Et pourquoi vous les Mahorais, vous êtes en France? Parce que nous, on est Français, parce qu'on a voulu... Oui, vous êtes Français. J'ai pas refusé, mon frère. J'ai pas refusé. Vous êtes Français administrativement. Mes couleurs, la terre, vous n'êtes pas Français. On est des Africains. On est des Africains. Mais nous, on est Français. Est-ce que je refusais?
il y a beaucoup de Comoriens qui sont français. On a nationalité française. Car Jaharaya, vous êtes français. Écoute-moi. Vous êtes français administrativement, mais vous n'êtes pas français couleur. Oui, arrête de dire ça parce que même en France, il n'y a pas un français 100% français. Ok, merci beaucoup. Merci de dire ça. Ok, bye. C'est ça. Ok, mon frère. En tout cas, je suis content de toi parce que. Je te jure. Non, Thuram. Oui. Moi, je te connais, je te vois tous les jours à Marseille. Ah, ok. Moi, je suis pas loin. Et c'est l'ambia. Même en France ici, va dire un Français qu'un Français, c'est un vrai Français. Allez chercher les Français qui ont des parents français. Allez chercher. Ils sont tous des Allemands, des Espagnols et des Italiens. Allez chercher. Arrêtez de dire à chaque fois, c'est vrai, nous, on est dans l'archipel de Comores. Parce que même moi, ma grand-mère, même tous les gens, on est tous mélangés. Mais il faut savoir se respecter. C'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, je viens chez toi. Et tu vois, je viens dans ta maison, chez toi, là. Chez toi. Je viens chez toi. Sans te prévenir, tu ne vas pas aimer. T'as compris? Là, je suis d'accord avec toi. Même Canoni, c'est la vérité. Nous, les Maoris, quand on vient au Comores, on fait quoi? Quand on vient en juin, on va voir nos familles. On paye le visa. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? C'est ça le respect. On se respecte. Chautiliwaze, ici à Manzanongo. Armedunia ma fille, même les Sénégalais, les Camerounais, Watsongotawa Pia, Wapimo Barina, Ndodatsa heavy meilleur. Olewa, Karjaharaya. Yodi Rajohan Zaka Yem Komori, ou Jamba Gujo Mayoti, ya German Zia normal, ya kan permettre. Chem Faransa manama. Yem Faransa état français, wan guar profiter. Guar profiter, guanzoar manise. Guanzoar karma problème. Chanal Souamba au point de ces problèmes sur le Mayotte. Wallah, si la France voulait depuis longtemps, il aurait arrêté les voyous, il aurait arrêté tout. Chawe Guanzoar manise. Non, parce qu'en France, c'est une loi. Il y a des lois. On ne peut pas prendre ces enfants-là et les ramener au Comores. Il y a des lois. Ils sont nés à Mayotte. Ils sont français, ces enfants. Ouais. Ils sont français, ces enfants. C'est des enfants de la France. Pourquoi aller prendre ces enfants et aller les laisser mourir, les envoyer là-bas? Non, c'est pas question que les envoyer de les Aniwawa correctionner, Iloisi au voyou. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'ils sont jeunes encore, ils sont mineurs. En France, c'est interdit d'emprisonner un enfant mineur. Sauf si il a fait un crime. C'est la loi française. Merci. C'est la loi française. Et après, mon âme, ça, il y a des centres d'éducation et tralala. Tu vois, mais on ne peut pas enfermer un innocent. Parce que mon âme, tu vois, oui, c'est vrai. Lui, il est tout seul à Mayotte. Il est obligé de vivre comme ça. Et nous, ce qu'on ne veut pas à Mayotte, parce que déjà, vous les Comoriens, quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous parlez mal de Mayotte. Au lieu de dire, oui, les Maoris nous ont fait ça, aujourd'hui, ils sont fatigués. Parce que le Maori, il est aimé. Parce que même moi, on m'a fait sortir de Mayotte pour venir en France. Parce que Maori, il n'y avait pas un bon truc. Parce que tout le monde vient à Mayotte, c'est le bordel. J'ai une question, mon frère, à te poser. Oui, mon frère. Zabari ndika garjoka ya wakomorungu wa wenji Mayoti. Shazabari ndika garjaparo na manifestation raishia madungawe maafrike na wao na zekabla zirwajina. Shaitso kada siba. Ani sisi dani mtuanza mluo na Madagascar buna karibu. Zuani na mwali. Aukanga rona ukaga mjaparo joma baukai maafrike ngwafanya riparo na manifestation ya maafrikain. Nusu yao. Waka wenji plus de 1000 personnes waka hondiani waka manifester. Kajaparo ishi hauba de mavayunda swangazija. La swakomo le swala na zone dijue rijao couper. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. En fait, quand les gens disent qu'il faut enlever tous les bidonvilles. Les bidonvilles qu'ils sont en train de casser là-bas. Il y a des gens qui sont en situation régulière à Mayotte, qui ne devraient pas vivre dans cet état. Ils ne devraient pas vivre là. Maoré, nous on est en sous-développement. On veut développer Mayotte. Inch'Allah. Développer Mayotte. Comme on a besoin des étrangers. Comme en France, tous les
Si j'ai pas de papier, si j'ai pas de nationalité française, une nationalité comorienne, les gens, ils vont prendre quoi? Que je suis qui? Ils sont africains, sans papier? Non? Je peux tuer quelqu'un en Comore, hein, et personne ne va savoir, parce que j'ai pas d'identité. Non, le van national, moi, il est où? Mon père, je suis comme Maori. Na respecté wa Maori. Mana Maori warli, warli, komurta loban. Amana wengo wa nzolo lo Maori waku. Wafanya la peshi, wa komoro, wana kanga zanyiban sura na Maori. Basi, na lisheni. Oui, bien sûr. Izokoli, kana wibasa. Parce que le van de Ramoja Facebook, c'est pas bien. Il faut se comprendre. Le van ya Maori, mais je suis ya Mzwani, au Mgashicha, au Mwedien. Mais le van, c'est à nous. Demain, ça peut être vous, hein. Tu sais combien de personnes ils sont morts à Mayotte par ces voyous? Tu sais combien de personnes? Tu t'es renseigné? Non. Hein? Tu t'es renseigné combien de personnes qui sont morts à Mayotte par ces voyous? Oui, oui, je vois. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup qui sont blessés, ou on a séqué un show, mais ça m'a dit, ou traumatisé. Le van n'est pas mort, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas le non, parce que même moi, wami kwangu, mzamengu, wangashicha, wanzwani, je peux pas le nier. Ouache mazangu, namura pumbuni, trongua, salimambaye, unsomba samgashicha, sambo kwezi. Non, mizungoma famille mbaye, namura pumbuni, msombla rentre là c'est ta famille. Non. Sambo kwezi, parce que le van, rajama ni hana tout pour rien, ça sert à rien. Merci beaucoup. En tout cas, nos mamans, après, il faut excuser nos mamans parce que c'est une bêtise qu'ils ont fait, tu vois. Ouais. Parce que c'est avec la colère, tu vois, avec la colère. Machallah. Avec la colère, même ton frère, tu peux le tuer. Même ton frère, ouais, avec ta colère, vrai. tu peux tuer ton frère. C'est vrai. Faut les pardonner. Donc, c'est pas de leur faute. Ils sont énervés, ils sont fatigués de tous les jours. Faut les comprendre aussi. C'est vrai. Mais après, cette dame, elle a rien à voir, Maskine, parce que même moi, ça m'a fait mal. Moi, je suis maoré. Moi, ça m'a fait mal de voir ça. C'est inadmissible. Ah oui, elle était très timide. Tu vois, elle était vraiment perdue. Ah oui. Tu vois? C'est inadmissible. Parce que même sur un Wami, tu l'as m'gachicha. Wami, wanangu, wami, shongu m'gachicha. Wami, le wan, tu trouves ça. Amaroto, chemanana. Alors que Batanesu, ça, je dis, wanangu, m'gachicha, wanda uno, chematao. Wanangu, tu vois, yani isiri sama amana asipelia Comore ou asi tout asi africain. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. C'est nous-mêmes. Il ne faut pas dire que la France, c'est pas la France, c'est nous-mêmes. C'est nous les Africains. C'est nos dirigeants qui se fait manipuler. C'est nos dirigeants qui se fait manipuler. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est pas la France, c'est nous-mêmes, on se truc. On ne peut pas avancer, parce que l'ennemi de l'Afrique, c'est qui? C'est pas l'Europe, hein. C'est l'Afrique lui-même. C'est l'Afrique lui-même qui vend tous ces trucs. Eh oui. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, vous voulez que je partager normali, watinata orongwanai? Non, mais moi, je veux juste sortir mon opinion, parce que nous, à chaque fois, on passe les hommes maoris, alors que les Maoris, ils ont rien fait. Au contraire, nous, les Maoris, on vous a accueillis chez nous, aujourd'hui, comme on dit, en Chimaoré, Marabaléo, le merci d'aujourd'hui, c'est le merci. Oui, bienvenue, on a déjà posé la question. On a déjà posé la question à propos de ce qui se passe à Mayotte. Gardjokaya est français si Wakawanegezerongo en 100%. Au Wanawa, ou la plupart des délinquants, comme mon frère qui vient de me dire là. Au Wadbaba, au Wanawanu, Wadbaba, au Wadzaza, au Wavurizi, Wanzouani, Watola, Wanajunga, Waoche, Wanandi à délinquant. Avant Gardjoka, tout ce qui s'est passé, c'est la faute de l'État pour la négligence. C'est tout à fait normal. Un enfant qui est à Mayotte, suivi sans parents, sans rien, il fait quoi lui pour manger? Il est obligé d'aller voler. Mais c'est comme ici en France, tu vois les offres. Il y a des enfants gitans et tout qui volent. Pourquoi ils volent? Parce que c'est leurs parents qui leur disent d'aller voler. Oui. Un enfant,
un innocent, il sait rien, un enfant. C'est un enfant, il veut manger, il te voit avec 10 euros, il prend ton 10 euros. Hein. C'est vrai. Oui. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Oui. Merci beaucoup. Okay. Je suis content de participer un peu, de parler un peu de la vérité, parce que ce qui est bizarre, on a doit insulter un avant. Ole wahi armaze commentaire on dit sodi à chaque fois c'est ta argument au kaya le ngam du partager d'amina ou maore pour qu'on se comprend je crois que les maoris qui ont saturé c'est la vérité ole wa maore c'est pas un grand île que on peut aller tous maore c'est devenu trop parce que tout le monde a peur regarde t'imagines ton fils il va à l'école il se tue devant l'école. Tu te rends compte ça les bus scolaires et ces voyous sont rentrés dedans et pour terroriser les enfants, c'est pas normal. C'est normal que les Maoris aujourd'hui ils disent non, c'est bon, on est fatigué. Ok, mon frère. Merci beaucoup. Ça dure ça. Merci beaucoup. Ça s'arrête des moments. Ok. Ok. Watukufu oyaba nudolani ya video ikao doraiona wazazatu wa Maore ikao wakao intimide mzaze nzima mkomori ya harma ibarge iyo desha sogarafanya video nushanga tsaho maha ekaitso karulongwa nayi hauna bakalimabi haukayandizo mwanadamu youjwa ujihada kangurongondo na laka tsulongwando waja wenji abo wadeya alhamdulillah receve appelize njivano kavatsi ya kamtsuvadabu shani mru hajeleza heliabidi watina upasho watina intimide mru sha j'étais content haunjo kanga mi content ekaitso kanruande haukatsabaga mrengoze appel ne ujokanza yande haukaya wenji wakaya wakaude waonenziro hopara o wapara wanruwa elewana mnyezi izora juhanzade amana heshe swashamayoti ili watijili msajaja ili wanruwa nzani wavenzane sha houkaya siwotsi wawadzima siwa wanzima raranza rakarjanza sha dukaya nimdwa stehimanyanya wanruwa wanene zembi zitikaye mnyezi mga hifadhu she swashamayoti ya hifadhu wanadamu nsipia insha Allahu mnyezi mga rjaili haso nsipia dojokaya hunuli jangarjolawa shatudo ukavanu wanru watsodoveha wanru wa insulteane wanru wambe makalima mai wanru wabinge mzaze mzima wa intimide garjo huvuzoro hobarini garjo husisa hobariniho wonye sambi yemwizi sambi yembe izo kazamba wale wangazi jani wazi izo kazamba yabo jwanza lambe ukawa wazaza hangu gamjon swami hile kalimana lamba la ukaya tsabahani ngani na 60-70 ans désolé les kamalonga mtsahosama ukaya limtabishani limderangeni je m'excuse o hamba kalmama ndilo ukanga mjukade e 60 ans yo mérité kanem mzaza mla joza yamru e 70 ans yo mérité kanem mzaza mla joza yamru sha banda limtabishani je m'excuse au fond du cœur banda tsamba si vous mwema hayo ya uka o wazazi wakabala la plupart ya hao o wenji waongo onamaha ngani na 50 na 70 ans que jabid gabo ya para chacun na homo je sais pas. Allô. Oui, Skanzanzi, Chabo Ngorongo, dernier appel. Wa alaykum salam. Na kotani jitomana jingongwamba na en fait quand tu c'est pas bana comment dire mama waika etute mwana wa imana van kavuta mtoto venza azimwana ambana mwana yake delinquant. Voilà. Ake delinquant. Moi je comprends pas trop le mgazdiab on me dit la voix trop je mgazdiab je comprends pas. Mais j'ai compris un peu betongo il est dur à moi barji il est kavuta mtoto venza amba mayahe afanye tongo morde zokweli ouais avu mana wami tunaiona ne roho ino trongwa alhamdulillah wa planlamina wale wa mama waza wa lokoko wafanya tongo morde il est exemple ansi le kalmalo tsila bebe kamba koko ya bohudea. Non, moi, je coco parce que moi, j'ai 35 ans et moi, je me sens coco parce que j'ai déjà des enfants. Ah, ok. Mais moi, j'ai beaucoup de potes comoriens, j'ai Wanzwani, Wangazja, et puis, et pourtant, Watou et Lewana, même si elle est Wangodongodo, mais ça va quoi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Yazimuna ujazeherwe mwana mshwatu maora alhamdulillah. Hapara wanwa elewana harongwa makalima donner des conseils. Ils ont dit zoranzao l'importance et message à lui nous mnyezi nguna hifadhi wa Komor
ya hifadhi ya Maore ya behe amani harabe Maore develope he haju janyora bede wakati wandu wajuhamba gwaendao ekanu gwaendao wahunde nsika we develope wandu uwalo wai no walo wapeu Mwenyezi Mungu ya jailie zichange nana uwalo na zero hobi Mwenyezi Mungu ya jailie zirongozo zichange hata mpaka yabo boom longue vie à vous na mwede mwabaki mjamdori da nyimride yao chaga joya ukaya ikazidwa rien kese chado ukaya kana ujaude ya juade yao longue vie à vous les Maoré et longue vie à vous à nos mamans Maoré na haina mdika haji santo karungwa nai gatsa hosamaha au kanga jokaya horungwa nai la plupart ho wasaya au kwa jirande compte au minja jirande compte chatsome okanga muheyo lani rugo kaza fanyishia zarunde shehanai za kaubidi kao zitfanyishie no zazatu wazamba nyezingo na wasami ya usami asonsipi mpaka diabo boom longue vie à vous les Maoré.